Le tai au manino, le tai au totoa, le maleifuanga le le Samoa, maleifua mai au se talia i le nei tai au fou, tai au matango fio le asa spulu ma le fitu o mati, lua afe lua lua, whapopo e le atua le soifua le mamalu le atunuu, sui sunga i whawhengainga au na tofia le atua, iso se whata tāpua i mana i o lātou whalitua, mes fo pa i o ainga ma lātou tama fo i ma ainga. So ngā pule mtūmua i tu au ma lātou wa ainga i le tai, ma le wa au fonti, mai se tapua inga se tātou motu mai sa i a sua ma le vai whanua, fo ma ai tūlangi sa ole msale au mua ma le lau niu na sa i lua, le a fio wha atu i to fale ula la au namtasi, ma upu ia te ole mot sa, tālofa lava. Le Patalo fo i le nganga whaaloalo i le fionga i le au mamalu se tātou malo whaapelpelo Samoa. Ia me se fo i le mleifua mai i New Zealand le fionga i taitai sili le taitai o le tuangai. Sunga i atu i la epa, Dr. sa i le malia le ngaoi. Ma le whaletua, ia malo lava le soifua manuia le nei fo i tai au fo. Whaatalo nganga whaaloalo i le au sina se tātou atunuu. Tāpua inga mamalu nei tai au masa umalau. Fionga le usoli i lau susunga tu la epa whai ai ma le whalitua i a maunga mū. E mai se fo i tapua inga le whetalainga i a mata mua whaalia ma le tausi i a iasinta. Ta mamatua i a tele ma le whalitua i a matau aina tarusanga. Ma lor tapua i nau susunga. Ia whapea fo i. Ta mamatua i a sa ili vao ma le whalitua i a Prestene. Tina matua ia Ailini Tiparopeti, tina ia Miti Edwards, whapea fo tina matua ia Matautu Matapula, ia malo soifua manuia Matautu. Mes fo tina matua ia Saipelekome, malefalitua ia Anofale, tina matua ia Telesia Sekolatika, ia Good Morning Telesia, pea fo tina matua ia Silia la Okene, malefalitua ia Le Lobi. Tamamatua ia whaalava au tau maia malifalitua ia sovale. Tamamatua ia pali i tele tango. Sunga le whaafeanga inga ia tau leota. Drizzle musu e sera male ai ngali. Tamamatua ia Farani Swan. Malifalitua ia whea taito. Asuelu ia malo soifua manui asuelu ma silia. Pea fo i mati malanga o maa manui ngaluenga o nei tai au mati. Tau sini malifalitua ia upu. Tina matua ia wha amalua ii. Maria Akiao, good morning Maria. Pea fo ile fionga ia amtona isimati malifalitua ia akene se to mata. Bai to vi file moni manuian ngaluenga nei tai au. Fo ia. Aso mua pesa amino, Ioane malifalitua ia nifo. Sione haitang, motu Elia, fatialo fa povi poloma plant. Aso lupe pesa amino, po wono tala. Pea fo ulalia no pursu leo. Manuia ngaluenga nei tai au uladia. Salape sa amino, pe o vui ni ko la uofo male ainga. Fafangule ala misa mawala, upulasi mawala. Paula Pang, Solomona. Fai uputu ila epa, pe fo ilupe lea lofi. Ngang whaalo halo, whaatalo fafo ia Felice Tautolo. Male falitua, male ainga alii. Mafuta mai le fionga ia lau fili arona fai ngafa. Malifalitua male ai ngali i manuia ngaluenga nei tai au lau fili. E se ta afamasanga o lo manu manama comments. Ma lo langi a yanglo au. Fuita mamatua mafuta mai Samoa ia futi oane Mikaele. Tina matua ia Palepa Muripola. Fawaitu. Mahafo e ia ma lo laval soifua nei tai au fau le malo le atunu. Mes fo ilato uma o e o lo mafuta mai nei tai au. Lunga o apio fōlinga malunga o tātou YouTube. Nganga whaeroano mātou te whaatalo whātu ia te oto umalava. Mā loro soifua manuia le nei aso fōu. Ia le pese lea i whaatalo whaeroano tuai mo oto umalava. A mata tuai fo i le tātou. Mā lu tai au whaelea nganga. Whaasolo tuai lava ma le tātou pōkalame pe ona masani ai. Tai au aso taitasi ia e wha malo lava ni mafuta mai nei tai au. E tutunga tai au wa faisi. Pea wa makankau saun maluru. Ia ia le atua. Nei fo wa tātou toi wheiloa i nei tai au fōu ia.
Malo le soifua manuia tusi mai fu i lunga o apio fōlinga i le tina ia fia ia whaatain mafuta mai whaatalo whaaloalo mai fo i kuini malo soifua manuia kuini ia mai se fo i veta arona whaatalo whaaloalo mai nei tai au Trish malo soifua manuia whapea fo i whaataape le filemu malo soifua manuia Filomena Molipola mafuta mai New Zealand te poramika ia whaatai whaaloalo mai nei tai au pese lea mo o tō uma liliu mai ia o tātou malu tai au whaleanganga. Tos furumale lua minute o Natale o le itu lai ono i sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langi ina ile au whaipese katoliko mai sa fotu pe no tau whaafonga ma sila mai ai.
Ia o le atua tā lava leo se lipine mai i le afioaga o sa fotu ia sa lua leva ona puʻeina le afioga tapau faasina le CD a le afioaga o sa fotu ia e leaini a latou ata pei ona iai nei vaitau ia lea iloa ai ua leva ona feagai le fioga tapau faasina ma lana galuega o le puʻe ata ia a lea faafetai i le ua toe aogā lava na galuega ia te ia ma lana pukalami ia i le atua lenei taeao ia ai faatalofa atu i laua fioga i le tapaau faasina toleafoa fioga le tuia ana aveau malaga ia o le tama faasausau a le itumālō o le foʻi na tuuina atu i ai ia o le tonu mai pea laua fioga o le faaulūluga o le aiga malosi seʻi vaeane foʻi le fetalaiga i le laulu o le taulauniu ia fetalaiga foʻi iā tupaʻi iloa ia a o le presidene o le ekalesia katoliko sa moa i rutihio nei malo lava le soifua manuia lenei taeao fou malo foʻi le folau i lagimā ia o lea ua tatou iai i le taimi o le tatou malu taeao faaleagaga la foi se malu taeao ua tapenaina e laua fioga tatou te faalogologo faatasi ai nei taeao ma taʻimua ai foʻi le tatou aso e ala le tatou pokalame ia o lea manoa lea i te saunoa ai a te lii saunoa mai faatalofa atu iā semeli savusa mafuta mai i le Sky TV Wellington malo lava le soifua manuia lenei taeao i Mount Wellington i Aukilani ia malo semeli Miti Edwards ia malo soifua toleafoa ia o te manatu lea ua umana e faatalofa i le paia lasilasi o le atunuu ia o te manatu foʻi o le agaga lava na tasi o le taeao o le fou lea le atua lea foʻi ua tatou toi momo e funii taeao fou ia faamanatu mai pea tatou o loo soifua le atua o loo faapena ona tatou tapuaʻi ma tatou talitonu iai Haleluia. ia e faatuatua Io. ae lē vaai lo minga o le atua lea na tatou faalanau mai ana nei lalolagi na tatou o uso matufafine Samoa o faapena ona tapuaʻi o tatou matua ia lea lava e solisoli mo le vaai ai iā le tatou solisoli aao ai ia ia le mamalu o tupu mai e le atunuu o failagina ia latou tuaʻā ia e loo faapena ana tufa mai se o mai iā tatou temi i le afe valusalau tosifulu taunuu ai le ekalesia e fakasā ia maluma atu matua mai na ina e talesia na faapopo mai ia saiai uma lava le tale faasolopito o tatou mai na le temina na sulugia e foʻi ia tatou atunuu i le alofa ma le agaleia le atua ua atu iai le tala lelei ai tatou ia saiai foi tatou atua saiai na temi ia petaʻi ane ia na atu leo le atua moni ma le faamaoni ia le faapeleo lea o le ai tulau lava o le ai tumai manonu faamai ua uma le aoao atuatu ai ia lea lau o mai atu fou e ai la le agaga maualuga lava ia o le fou na le atua o faalia ia e tatou o nisi fuina le sa lē malamalama ia ua uma nei vaitemi ua malamalama o taape le tala lelei i Samoa e le manatu maualuga lava nei aso faatalofa atu ai lau feoga i le tamaitaʻi o le maota ia malo lava soifua ma le lagi manuia a pea foi paaga masani o le tatou polokalame masani ona tatou tatanoa i taeao taitasi malo soifua ma le lagi manuia taufai faamālō i le agalelei o le atua toleafoa ia saga faateleina lava le viiga o le atua ia ae te lea manoa ua foʻi le tatou malu taeao faaleagaga toleafoa ia lelei ma aiki ma se tatou pesena faamamona se tasi ma se te viiga o le atua amatai se lagona ia ua foʻi le fasusuina foʻi o laau o le mafaufau lenei taeao i le tapuaʻiga o sio tatou atunuu
Toi whaminu te ona tahale o le ituna e ono I sini au se talia mi ingo le atua soifua na o tau whaafonga mai ai. Mai le e kalesia e whakasa whale a lupo. Tai nai fo I tātou mafutanga nei tai hau tole fōa. Ia, whaftai mo le amanoa. Ia o te manatu ia o le nei fwoi tai au. Ia, pe o whaua wina pia ia le tātou maru tai au. Ia o le a fwoi se tūlanga o whoi se manatu. Ia e whape nā lava ia whinale le tama whainga fwoi o le whaasoa le whanau le atua. Ia tu atu nā o mai nei. Ia na whape leo na maua e fwoi leo se mafo whaunga lei. Ia so swani fwoi mo nisi. E do tātou uma o nisi ua uma na whai o lātou maru tai au whananganga. Ia au nisi foi. Ia wala whae mai whanunga al maru. Ia au sola ngānu wenga. Ia ma whanongo mai. O le manatu la ua mawhau ina le tai au ainu. Whai mai I le loto lotoi o tofu tofonga o mawhau pe o le a le mea ua whātausia a whātusaina iai le mawhtianga I le langi. O le ala lea a le atua. Am ia e mātitiva o e whitangisi. O e wasawa ina e lātou e o lātou na mālo o le langi. Ia, o le manatu nā, o le mativa. Ia o e o whapenam tāngisi, o e wasawa ina. Ia, whamaile tusipa ia e o lātou i le mālo o le langi. Moni mawina maila i le mātaio. Ia, alona whai upa tonu se i o i se furu. O lo whamanatu mai ai i le neitusi. Pa ia, te whenga fau. Lo whamanatu mai e tātou e whapena a wala le atua. Nei te whape tātou ia o le atua e se o na wala e le lotolo na poto e su na ta a wala le atua. O tātou manatu e le o manatu i o le atua. O le mea e ngata ai le poto ma le malama tangata. O nā whai a matai le atua. O whamanatu mai la I le mātaio. Mātaio e no ta upe lima no whai upu e tonu. E whangata mai I le se furu. E whaafonga la o whaitau ina tu le whionga pa ia le atua. Amu ia e mātitiva le anganga, a wā e o lātou I le mālo o le langi. Amu ia e whanoa noa, a wā e whaamafa na whanaina I lātou. Amu ia e anga malu, a wā e whai mau lātou tofi le nu. Amu ia e fia aima fia inu I le amio tonu, a wā e mau ona I lātou. Amu ia e alofa atu, a wā e alofa ina mai I lātou. Amu ia e lota mama, a wā lātou te ilo atu le atua. Amu ia e whatupuina le while mu, a wā e taua I lātou, wā tali o le atua. Amu ia e sawa ina ono le amio tonu, a wā o lātou, a wā e o lātou I le mālo o le langi. O le awhionga pa ia le nā le atua lo whamanatu mai ai, ia sia mawhauwhanga ia te tātou. Ioi, pe whawhiana whaatustusaina o tātou mawhtanga. Pe whawhiana whaatustusaina i o tātou mawhtianga I lunga le langi. Tātou manatua fwoi le tala ia la salo ma le maoa. O lausi la whian le tala ia tātou umalawa whiwhia whaitautus pa ia. Ai me se whi tātou e tali tonu le atua. Ai whapitola mo e whiwhia suetus pa ia matala ia tu tala le leo le tātou odi. Leo tātou whiangai ma vai temi o le whanga furua. Whamanatu mai ai tātou, ia le temi fo I sa whapena, na tāpeta pena ni malanga whātupo Iesu Yerusalema. Ia ai me se fo I ilo na maliu mo na toe tu. I tausanga lava e whamanatu e laulangi, tangata kerisiano, o se vai temi sili lea na tāua I tangata whātua I le tua. E whamanatu mai ai o tātou puapua ngā. O lea tātou te whiangai nei ma whawhitauli I le tono si o tātou watunu, tono a inga. I o mea uma whapena, e au nganto e whamawhango mai whinangaru pa ia le tua iai tātou, tātou tu e mawhau iai. Tātou lava, o e lava mwhai o na mō mene po kalamia. Tātou manatua lali tala ia la salo pena tāua. Manatua na whainita mawhtanga an maua, ioe, ia ona wa umatau mawhai pa uma I lalo le lau le maua. Ia ona hai tau mawhai si tama o la salo. Ia, whapena lea na lolo e nā whata otu. Ai whiwhian maua ia, le leia na mea whai.
fifian maua e alo nan tawale fou, fifian maua te lelang tutongi mai na malo, fifian maua mana iona fale, fifian maua aonga lesan whanau, fifian maua leisi mena lato i o iana ka vingi, pio la salo, fifian maua, o la fifian maua, o mani te mine o whapena vinga maua, ia, tawale fou, okar ka wale fou al maua, ia, mai ka wale fou al maua, ia, fai umai a kulanga pia ka kodoa mena o maua. Peta iane la, o la salo. Whapena lava, o le halava tau mawhai pa umai lunga o le lau fina le ho. Wa piwa, kau mawha fo ile maua, ke wa pa miska mai mea fina te a. Ia, piste mea fina ka ngon maua ingi me ile mga au ikangu lia. Kau kia e la pisi ai, sapo mai skama o la salo. Ia, ka ngoni o la salo ia kau mawha mga ia. O le winga la le whamatalang. O ha mea ia pa ufu i lalo le lau al maua. Ia, ele ni mea ai fina le whapeo ni mea fina. O le pa uma iei mea ai whananganga. Pa uma i le a leto. Pea le peselena a matatatu pokalami. O le a leto, o le a matanga lea. A sawi anu. Ia, o le a reto, o le matanga lea. Ia, politino le tua, politino Yesu. Totas pa ia. O le matanga lea o le tala le. I le lalangi nei. O nala, pi pa mai la leto le. Pi pa mai tau mawhai ia, e kau kako kau mawhai ia ma o veo le mga awai. E kongi mai lalo. Ia ala lave kau mawhai sapa koe la salo. Ia kau da. Ia, kiro microphone. O le mele whea toa enu. Ele se me iei pe afsoswani me fōni vitunga. A whamal maru. O au le serve. Kusa le kau mawhakanga ka kongo le whala inga. Ora ka moe la ko. Ia o e whala ingu me lo vei ingu ki le afsoswani me o le ku whale. To sala a pa umai la ale toia inu. E pa umai lalo ia kango ia kamo la salo. Sapo ako. Ia umai ia kau mawhai la salo. Ele o loa lan maua. O ale ko ia o yo kau mawhakanga ia nga ke kau mawhai. E pa umai lalo. E liu ale ko mai lalo ia la salo. O le kufanga le tua ia tātou. O le tufa le tua. E se ngā wala. Le whaapea tātou ia. E ngi me ai whingat. O le kau dia le whinga le maua. O whaapea lo ka kou yak. O le anga. Le ai. O le whakaoko. Le sapo le la salo. Ai e la salo. Ai sea. O le kufanga le tua. Wala se ese. E tātou wawa aia ne vai teimi ma tūlanga wa tūlai mai fo i le laro langi ne vai teimi. Wa tufa mai ia le tua. A wala mai tangata maua. Ia ai le mali e tangata mativa. Ai le sapo. Le sapo e sea. O wa o lo tauina i le langi. Tauina le langi. I le teimi i a tātou pe a whatutusa tātou atunu. O le mea na wa tupu. Wa tele lava ina milio ngea. Ma mau mea. Ma tele tupe o e mauloa. Ia au tātou ia matitiva ma tātou ia. Ia o tātou whaariri. Ai le tau. Tau tātou pe o la salo. A wafo e lea whai mai. E le whaatustusa ino tātou maftianga. I le langi. O wa o le o ma fata oto mai tuspa ia. Amu ia e matitiva. Le whai mai whai amu ia e matitiva le anganga. O wa e o la tau i le malo o le langi. O nalo whata oto mai aire ne whata oto. Apa ua mai lai nunga le maua ia na tau mawha. O le koe ao ngā. Ia sapo to e la salo. O nalo mai le whi au o le atua. Ia o le tato nunga la. Te mana tua fo ia le tala whenale ainu u. Le ngā whai whenale i le tūnau lava. I le mea ola leo o le uri. O le uri. E whapena. E le whapea o le uri ia. E koe kulo. E koe por kala fo ia nā pota ma spela. Ia. O le ngā wenga ngā le uri. Pāua ngaranga me whai. O le eko. Eko. Au la salo. E pa umai. E le kango la salo eko. E sapo le lei. Ia. Ka mawhawhi la salo me pa umai dunga. A le uri. Pāua ngaranga whai. Ngā le eko. A uma whalanga eko luli. Ia mga awha ia le uri ia o ki apolo whapenga. O mga awha ki apolo koe liu. Ia koe liu ko tua. Ia whiwa me kau whai whalei. Ia adu fwoi pua alo pala. O masangi ia. A uma whoi langa lo pala.
kulau wal whaafunga le tunu. O ngā sauwhai lea liu pusi. Ia, e liu pusi. E koe fo i onga pua inga. E whaape ngā ki a polo, ma le kemi le i tātou, i le tala i maua, ma le temi o tala i ala sato. E whaape ngā winga ti a polo, ma winga le whanau le tua, o loa popa me tuspai. Pau ale le mea whaia ki a polo, o le eko. Pau whaina le mea whaia ki a polo, a o le lava eko, liu pua, e alu lo pala, ka o ko ai le palpala. Ma e whainga, koe fia fo i whaia ngā mea kuai, koe sauwhi lea, koe repeat, ma koe repeat. Ku sau koe fo i alpusi i ang pua inga tu laua o poli o tuspai. O le mea lai whaina whamatananga, o le whi au tā ua mō tātou le tai au. Wangi ka ko eko. Kau mafa whale o a le tua. Mea aila ia le tua, lenta to lo le tawi na mai a la salo. Mani maua. Nena ratu le mo lani wha mai no leo le awhina le angetu. E wha mai le maua le angetu. Whape umala whale le se, mo ka avale. Whape umala o na whawili le se iei, a o whainga renga le mahalo. Whape la umala whawili masenga sa ro av ka avale. Ave la ka avale. Mahoi maka whao. Ia mo sa ua whinga le, whainga o ka mai. Ngai ka me lai ki whinga le whamari e whole maru le ku. Whape la umala whale le sa mako ingo i lo. Ia, e whai mai le kalalangedo. Sau pea, ke kaya ka oi doa. Ia ku o ku doa le whale, ki kilo ku doa mai. Whamai lo le angedo, ia pau ar kupe, pau ar mea sa e au mai la lo, e whawai lo whale. Ia, whamai lo ma le kala maua ia, pul maua ia angedo. Ia whamai langedo, a hoi te whale la le ku mai o. Whamai lo ma langedo, o le whale ngā si kama whinga ningo ia la salo le salua mafuka. Whamai sole. Ole kanga le ngofo la lo le lau ma ai mai menga ku ia família na ia o me mana vanga o família salo a o soifua família malkara simawa ela pe se o ko ia kasi la se ka o kun mako ainga ko ka o kun mako au ainga ko kele le ma o lo le fanga se ke de me finga do kama ainga, la whanga se se kama ainga, aere a mai, e whawari whare. E whamere na angera. Ok, pore, lei ia... Lei ei visita. Lei moko vi inga whanga. Ok, pore, lei moto vi inga, mauto sa mo vi inga le tua. E whaama natu mai, ia lei ei fo ia le sunga ia pasta visita. Lei fo i le... Ia fai au mana pe se vo fina ia na mna uru pari ia somos oro ia i perfecta da lo la to te tala ia ma fa manat vo te tala ia la san ia me mon ia ma fa maoni ia le tu langa na le tato e le fa tu sto seino tato tinga e tinga no o ia Yesu ia tinga no ia Yesu ai fai tau manu o Yesu ia ola ia fe ma fe manu o Yesu e tele me la le tato ia tato lo tele fa manatu mai ia tato tusi o le mātaio e lima whai upu e tōru whaangata ma se furu. O lo iei whaman ia o lo iei wha ia tūlanga tātou sosoani e tātou a wāwhori tātou anga i atu i le whaanga furu por e seta whoi por tō tua Iesu i netau sanga. Ia o se upu lea lea mwhai o na tatanoa tōle tātou pokarame, whaftai tele lawa i nu, pamanuia lea tua lea whaafonga, ia whapena o na lea lava se mea mwhai na tu whaa tōle tātou pokarame. Ia, tau ana tua tu au tafa, a le lei, whaonga, ia a le lei, ia awara whaonga, a le upu a le atua, ia e adu pia, ia te whaamarurua tu fo ele ngana, umwhaina, a watu ele whi au, ma se manatu po se mawhauwhaunga nei tai au, ia wafone au whaafonga, whaftai manoa manoa inu. Ia, malo lava le tufa, i lau whiunga le tapa au whaasina to le afua, o leo o maitawina nei, leo matolu nei aso, o e kuka. Ia, malo le whaasoa lima lelei, malo fo ile tāpena pena lima lelei. Ia, wā fo ile malo tai au, whaaleanganga, whaafunga mai le malo le atunu, whamanuia tele le atua, tapa au whaasina, ia, wā fo ile u sa ili le whiunga le atua, a o maoa i whaatonu, ia, ma whaapoto ai pia tātou, au tātou Samavali, ile nei o nanga o whainga tāma le tele o popo ngā. Ia o lea na whai atu ni mātou singa. Ia
Perenika Fala lea ia malofi tulona. E aole ma te paramika, aole pisa. Aole pisa o le whaile roko. Whaftai eila ia sieni se loti. Ia o le whakua whata lofa mai a sieni se loti na ua mai a ia le tātou malu tai au whaile nganga nei tai au. Ia whamania lea tuata lea fōa. Ia ata tono ia pese lea o le a vai ai foi. Tātou whanga soro hoi tātou pokarame pe ona masani ai mana whionga le ata noa te sā. Se fono ma le ono minute wa te ai nei le itu lai ono i sini au se talia. Le vi ingo le atua soifuana langina le au fai pese. Katoliko mai sa foto pe no to whaafonga ma mai mo mai ai. Telefoa, se fatalo fatu e lau au tustusi deo. Ia whaftai lawa in u, ia le lau maua mai newa noa, le ai pina le to lofo e whale tonu tatu interneti Samoa, to titi to e vili le sunga ia tatu noa te sa, ia whatalo fatu ni mātou senga, mo mua atu te mai tai, ia e seta whamsanga, kot moni to le fua, ma le pa ia la silasi o le tātou maftanga ne tai au, ia whapea foi le talenga ia mati mnanga ma, ia le tua ina taimi uma, ia whapea nā lava, ina leile tua i taimi uma lava, whatalo fatu ni moto vi inga, to le fua mai u, ia fusunga ia Mike, atat noa te sa, ma no lava soi fua mati mnanga ma,
ia la ka rona vi ingo le tua vi ia la vole lo fa ta lo fa tu nga mawulunga no fionga telefon ta pa fa sin fa pe ta sala ngoa tatu maftanga me se feita tu pa anga masani asba de fala va ku morning telefon u tatu maftanga ma mi la tatu pokalame ne yaso paula pens ia un fa pa ia tatu pokalame ia fa penana lala mafio oi Christchurch in New Zealand fa ta lo fa tu de fionga ta pa fa sin telefon ia fa pena fo ia la silasi tatu senga ia se un sai me se ko ngeki aku sunga le ata to norte sa fa wa tu le tatu fa ta no fa me tatu fa pena na vana fa ia jite ia me ia ta o le ma lo fia le fa funga medisunga ia ta no fa malwai fa ta ia tu tatu fa tatu fa ta ia tu wa ta ta manuia mai soifua le ola me fu mai le show le net asofo ia fa ta fo in tama le langi ia lo fa malanga le yo le tu tatu maftanga ne yaso fa ta le fa malwai pe pi freten ia le vale tu moto vi inga ne ta manuia ia fa mai le sunga ia la karona fa ta lo fa tu ma lo la fa so fa ta fo le fionga ia manusina pe Joseph stay safe God bless brother bird ia fa ta te love le sauma o la moe fatalo fatu ia portlenga foi ia rumenga ia fonu moana pele se uma o la moe fatalo fatilo fionto de fo fa pe fo de sunga in u fatalo fo fatatu senga sia nava good morning la fionga to le fo fa pe fo tau sala le fionga ia in u a me se fo le fionga le ata to norte sama na lo faanga tina tayana good morning to le fo ma in u ma lo le usu ni tau fo vi ele li ia tai do falmana tai manuia lo fionga to le fo fa pe fo tatu insinia Mike Pokalame a pe fo le fionga ia tatu norte sa fa tai mo fa suta inga ma te mai ia tau a leo te lea so nafi ia Paula Pangs fa mai fa ta fo fo i te sili ia Dr. Sailele tu da epa ma le ngoi ma te fa tua ia chilin ma no level so fua ma langi ma ia te odua ma tua ia ta fo vi ele tua fa tai Paula ia spad fala va au ia fa pena fa ta lo fa tu fo i le fionga te sili ia papastoi ma fa tua ia chilin ia sis fa madu fa pe fo i sunga ia pe ia po le fionga fa manusina Joseph lo fa pena na ia ile tau singa le file mo lo lang o pulasi mawala good morning Samoa Australia lo fionga to le fo tau sala e fa pena fo fa good morning ia fo tatu maftanga ia tu fine pulasi mawala ia la karona o mato senga na pa fa tasi mai lilo foto amanu fa talo fa fo man malo lava le tu ni le tau fo lo fionga to le fo mo ni le man malo lava le tu ia so uma lava tai lilo to esa abusa good morning to le fo ia me se foi tato Pokalame ia tato dia mene ia so fo manuia ta fo manuia Pokalame fa tai to mit Edward good morning everyone tina tayana mania pese a so mato no motu sa fotu le ainga kama o sio tama ia le do faso solo atu nei no va pena ona e ui lava le ni yata ia e mo mai ia le siu fonga ia to ina mo no mutua e nisi o mari u da fai pese dia o e fai out dei se e fai ula lio e va pena fina a mi le tua a si ton da fai pese te mi sa pu ne fai pese e fa pena fo ia max ia feta ma no fata si mai max ia o le fina le matfasenga na le sunga le apostolo ia sitseni ia po le sitangata sitseni Ellen Pants fa tas mai funi tai au la manusini ma ron lu ne yaso ia fa pe fo ia matfasenga nga heni o tanga vaia fa tai fa tas mai vi ele do fo malenga le tua valenga se pule fa tai le fa tas mai RJS ma lo le us tau vai tau fua ia familia le tua Pokalame ne tai fa talo fa lo fionga to le fo ia fa mai lilo foto amanu fa tai lo fionga to le fo upu ma le fionga le tua e to matau inai le asfo ma ta penanga ia fa pena fo ia Joshua pau ia o le mato senga le na ale o lunga lenga le fionga le a frena tato tofi Samoa ia po le fionga fo ia ata tandor te sai no ia malole sang no malo fo ile male fo mai le autostusio le tato YouTube ia mato le wo uma fa filo ai fo ile mato autostusio le apio folinga ia ai ole
nganga whaaloalo e whataalo whatua i nei tai au fōu, whionga le ata noa te Sir Crichton, ia mālo lava le soifua manuia, mālo fo i le folau le nei tai au fōu, tai fo i le atua e ulama ni tātou le whiwa ia e wamisi lava le, vava ai ato le malo le atunu i au fōringa fia, ia ai vi ia le atua ata noa, tātou toi wheloa i nei tai au fōu, mālo le usu. Ia, o te fia i le nei tae au, mori atu fo i le whaafitai ma le whaamaro, i le nei fo i aso fou, e o nau mai le tātou matai le langi, le atofi le nei o le asa sulpitu o mati, tau sanga le nei loa te lua se pulu lua. E whaamaro whaafitai le whaafeilua i mai fo i le nei tae au, lau sunga o nuu, ia mo whaatalo whaatua i fo i le a fionga fo ia to le fo le nei tae au ma le sunga ia mai kia ole ta fo ile o matu ina matutua ma ta matutua o le tātou o tino ia o lo fa pe na na fa pe fa go tap puai i le aso ma le tae au ma le tae au le tātou por kalame pe ala se ta fo le nei la lo langi o lo mfai ona mau mai ia tātou fa sala longa o le nei tae au ia watu fo i le whaafitai o tātou wheloa ia mele au tusi fo i o le tātou por kalame le nei tae au ia o te whaafeilo i atu i le suafa manu malolo tātou wadi whaola i le nei tae au fo e vi ia pea le ilo na lofa malo lange lei ia o toi tai mai ia lo tau soifua ai o so mātou ola le o tātou lo lua pisilo wha i fo i lunga o le ea ia i le nei fo iaso ia ua fo i le tātou por kalame e pe ona iai ia ele fa i titia le vi inga o le atua le fo le nei tae au ia le fo ua mai ia ona sauno fo i tole fo i sina opu fala e au wale tātou maftanga le nei tae au fo ia via pe le tua na lofa le ia ua e fo i mai pea ia mafoufonga lelei ia tōmatau i nai fo i le tātou whainga malanga i le aso ma le aso o le masina ma le masina o le fo i tausanga i le tausanga e whawhitai le nei tai au ia le ua maua le tātou mawhtanga pei lava o na masaniai ia e le ngata o aso sa ia e whapena fo i le malei fo mai le tai au le nei o le aso tofi ia mata mai lava i le aso lua aso lulu ia ma le aso tofi le nei ia le tātou to e wheilo ia i le nei tae au, i lau sunga nuu, a mese fo i lau whionga tole fo i le nei tae au fōu, ma le tae au manino, tae au mātango fie, ia ua oso ma na ia le la i le nei tae au i Samo nei, ia ua vai fo ia ua te mai timu fo i sa ia a o le ua ma na ia le oso ane o le la i le tu sa i le nei tae au, ia ofana ma fōlinga, longo mai pea ia i tātou lo soifua tātou matai le langi. Ia ai se ia whaafeilo ia tu le rai le tae au tu sai ma le tātou mawhtanga. Ia, malone sa noi lau whionga le atata noa te sa, ia le whaatalo whaatu tātou whasenga mo umana lawina i lunga, ia whapenao na whiwhia lava, ia me se foi e whaatalo whaatu foi i le susunga i whionga ia manusina pe Joseph, ia whapenao na whaatasi atu o walwhili le mua lau lang, ia mo tala le aswa nafi, ia lo oi Polani o iai le tātou sui lea, le tātou maftanga, ia whapenao na whiwhia lava le loto, mawhawhau pe le tua matalo, ia tātou uma lava i manatua lava ia le sunga ia pē, ia i tau tārsanga, ia mesi fo i uso matu whawhine, whanau le atunu, lo whapenao na awai atu tau singa le while mu, i lalo le vanga awa. Amerika maso si atunu lava i eisi tam whanau o si o tātou atunu, ia awane ingalo le tātou maftanga, le moto sa movi inga le tua, ia manatua i foi latou i o tāsanga, whaftai lava a tātanoa, i le fwe ue whawhelo ai mai, whai mani mata whasenga, whai mai le sunga ia RJS. Ko i kiki a mua se ngu o le kako a wao. Ia e. Ia e. O nga ngafi, ia e. A ngafina whala nge ia ua le whai whiau whakaikai. Ia lau sale, ia le ua a wao, lungo winga.
Wo umana pe wo umana le kau whakaekai pe lungu winga le sana vea le ulanga whina le e ale pe loa kiki de polo pe loa pasi de polo ia la nova ia kule ia maku vasenga ia pia le wo ia le lo si idunga ke loa ai una fa solo ngai dalo ia le la tule i le sanuanga family le tala whina le le matu vasenga lava fa mai lilo fotoa manu me tole fua toi lava sta no ia mau lor ka peleki ia ole tulanga lava na wa lava le ia chao ole nganga maulunga ma nganga faftaya ata noa pe tulanga na le fua wa fa so mai nganga le ni tai au so ne fo il tatu tunga afa ia o fai ngoina fu ni te mai tunga afa ia ole malu tai au o nisi fo i o le mo le manu tau whaleranga ia o singa upu lava e tau lava pe ia le tala le na pato whamtala nea tanoa ia o se mea lava pa o mai lunga le maoa ia o naro a mai le lo whamlanga le tua lo tufa mai ia le fo ina fonga ina le fo i pesa sa fotu ka koriko e mai o le areto ia politino le a Yesu ia le matanga ngā le tara le lau lang nei ia se le manai o fina le o tau mafa nei tai au ia le mene o sa se o malana se o koe sau au ia koe sau foi koe pa penga foi nga koe ai foi makai kai ka vai mangi ia ko mafa pa umai nunga ma olo ia tulanga na ro ia tatu atu no temi nei kele la ma olo mangi ia ka vale ni o dia ia se mafo mai kai ka ka ma kiva pi o fi au nga nei kai au tanto mativa ia longo mai tu spa ia ia mativa da nganga wa la ton ma do lang no minga tato o mai ele mo le sai ia lewa pa matala ma tu sai ia tato ia no fuanga tato ia pa mai el ne so fuanga ia ma no lava atata no ia lewa fa mai woso de la sa mo o de ti mo nga sa o e tu langa tonu ala lewa ia ma le ia ma tango fi fo yo le nei tai o fo sa mo nei i le tātou tino i a tiltilo atu i le langi le tūle o le tūlangi le i skae a ngā i wha solo angi taute i a tiltilo atu fo i le tū i sifo i a o mana i a mamatango fie le nei tae au a tonu ai o le tūlanga le ngā le o lo iei le tātou atu a toa i le nei fo i aso i a o le matango fie le o le oso e sulu o le ngā ia i le nei fo tai au fo nganga na le si mea fingale ta noa wa mai no fa ta fenga singasi wa mo ina vale te malosi melosi funga no fa no pe wa o la tu da sia po me se fo mai finga por ka da sia sa mo ia ma le ia le nai sa no fo to le fo le nei tai au ia le wa mata na fai fo singa fiso so ani fo le fo ia le a fo ia le me fo sa fa le tonu ia peita ia ni ia wa telea le swinga pe ona mai ta wina fo i le aso talatu ana nafi ma le aso ana nafi vale fo lo to fa tino ina nei fo ia o le nga mau ngale na le o ia wa mata ona le le fa longo ia wa pa wale tulanga fo le o le patuala to fo le mena le fa le tonu ia o le fa matalanga fo le e le temi e le umi ia pe o le tulanga le na le o ia tulanga na le o ia o solo nga manuia lava vai ane fo le fa sili fo le nei tai au lo fionga to le fo ia wa solo manuia o te le fo le swinga le fa longo le nei tai au ia nau whaafonga mai ia o lo so lei de papa tu o tatu tu stara tu lo ia te pauana mela e tuto e teimi nei ia ko e lor savani do le ofisa ia teimi nei ile yo mai a ge do fina le ngai pure vai ia pape pe su inatu la ia ma ave lo moenga a teimi nei da lo tatu o to lava tatu tu stala e fa pena lava on fa fide mu ia tala nortino a tanoa tala noa tino fa mai al tino tat oto fa mai al tino no mir fo ia fa mai fulon tino wa ma do si ia fa penalo al man mus musunga le ngango le ni
ia o le matafasenga o le manu sini fa mai ia se i su e mo mo fa le tua le au ia le fa mai le o ke ngia ko so vale ia so ia fa ku fa la ia le tu na la banano ia ita to maftanga neta iau e se le tafia fia to ngia to ni mai ata mai e fa pena mo ta to se nga fia fia ta noa ma sani o ha fuini ta to jokes mo tu langa fuina le fa fia ta to maftanga te le lava noa ia o le lava lunga tato YouTube channel fa pena le hai si to e o le to ye si sa fa la lave i le maftanga i lunga YouTube channel ba ngale maftanga ai no la to senga ia mato vaenga ata noa ia ua ready to sauni le po le avoina news mo che tato atu no ia so ni foi ni ma fa fanga a le lava le news mai sa mo le fa pena fi tanga te la tupi la foto tu per so ni tato ai a sa fu lo news o fa le che ia le misi ku pe neve yaso ia ma fu mai la mai va finita la mai nai finale isa mo ia per talat na nei tu ata no te sa ia o le tarsanga mai matu senga fa me te fio mai nei o le ko kere le usori pa ku ngai Wa vai da le angal pasenga na. Yung ana aso ni nung mga yung pa ina wal pa ko at tadol nga. Kung fa pe mai e de solia fo wa aso ni. Yung nung nga la at no nung nga si fa ka usanga ti fa ka ko fo in office. Ya malo lava ne sa noi lau fionga le ata no te sa me ta wa fa no longo atu na ua fa solo manuia fo ia lau fionga ia o le misi lava o folinga tatou te fa sanga ia i dungo tatou po karame masani ai ia ai pia le atua na fa solo mai lava malosi ia te o ia wale tu sa fo ia po na ivi se vai ane le fa fo mai wa matua fo le to so ifua ia ai ia lava le atua na lava ma wa pele le awa wa i mai on malo si ate oe ia ole ia o mai ata to telefo ale o sili mai se mato vai ki fa ia ata no po le alme wa ave o ko kele mako le atapo ingale le mamalo le tunu o e o lo tap wa i faiva le fionga le tai sili ati le o tele mo le mali li le ave tu ole o tangi tu le ave tu ole tangi tu le pale ile tau faleanga fia melena na fai ia te ia o tato si la fia uma lava tu le epa tu mu le alofa ia ia pe o la mona na mato o tu stusi wo le mali li te le fe mai finale si tangata si ta seni ale pads na fionga da pistolo fa mai foldinga mai e le o sta ia te noa i le whanga ina o kulimia fiso. Ioe, e la whao manga kuangela sa o le leia la si tangata. Ioe, e ua le whanga anga fo le whanuu lena tato tano ai te noa pon menga. Ioe, e wa o ngano ke noa o le ofiso se tangata fina le holy tele. Ia, a lewa e se tau la se lewa whanga pio talana si tangata le whai mai. E mo si le fia si tangata. Ofiso ele se tau la se, e se an tau la se lewa. Vai le se lo falo. Holy mene no fa to sto la se. Ofiso se tangata fia tele. Ma lo la le fia pa ia le tua. Ia o na la e min mai ai le matu senga. Atata noa? Ia, malo, ia o te langona, ia o le a matulua tātou telefou le nei tae au, ia na tātou tal noa e fo ile nei nei aso fou tātou feilo ai mai, feilo ai ai, ia e telefoa, o le turanga le nā leo, ia, o le a matulua tātou telefou le nei tae au, ia ai, ia watuina, ia e whamanatu atu foi, ia le au nanga le a fionga ia tu le epa faolo toi ma le faletua ia Catherine le nei le event Harrods i vai tele ia masale ufi le mele o lo ia le sana le complex i sale ufi o numero le telefoni lua fa valu fitu fa
lua whāwalu fitu whā, a o le numero le telefoni whea veai, o le fitu ono valu o valu valu whā, fitu ono valu o valu valu whā. A whapea te whia emaili mai, i tuila epa, ma Catherine, i ona e emaili mai lea i le Joseph, .faolotoi@gmail.com. Le fionga ia tuila epa whaolotoi ma Catherine, ia o lo iapela o nanga ta ua le nā e ta ua o le Native Events and Heritage i Waitele, ia maina i Sa Leufi. Ia o loa fo i mo fale ie, ia o no foa, lau mo fiufi, o te unga o malava mo whai poiponga. Ia manisi tūlanga fo i whao ngā i whalawe lave. I whalawe lave iei maliu, ia o whai poiponga, ia o whao whalenga uai mo mia umale fale ie. Mo mia le fale ie, mo mia ia me fo i o freezers. Ia e maua lava so se tu a inga e whao ngā ina fo i lele i so se whalawe lave. Ia e mawhai ona e maua mai i le Native Events and Heritage. O i la tau fo i le nā lea te whaafiso ta ia pe a whapea te mana o fo i le hire se trailer, ia pe a whapea i einio la pisi te tele fo i le sa vāne fo i whakonga lea tunu, ia o lo iai ia tāne, ia i fo ia bins te tele na, ia la USA ia lau la pisi, ia o lo iai fo i ma portable showers, ia whapea nā fo i lele ma whaleui, ia o wash stations, ia ma so se tu a inga fo i lelo mea whale, ia o lo mauai fo i nai le Native Events and Heritage. Ia ai whaafunga mai o le tātou telefole nei i le nei tai ao. O ne tua inga onga, na whaia e se li sa vea mua ma leo, papai tele Junior Beetham, pasanga i le sa vea masui fufonga whetalai mua i le paia inga le pāle mene, patoa ma vai atu, nā fo i tele tala i manuketi, e whaapea na tau whaamalosi e nā fo i tele se isi tamaita i leo, a o vea nā fo i tele ma leo, na whaapea ai o le nei tala, whaatupu a pai tele, ua tau lea ngai nai lona tangata, whaalumai nai lana whanau, o lona to lua ma lona ainga, mahana ave foi, ma mafuanga ua whaia i nai le pālo ta tele a Samoa, mo le tofia lona i tūmalo. O tua inga pai tele sa whaia le i lunga le polkalame o le lauawa sina, ale e ka le sia whaaputonga ke usiano Samoa, i le asolua iwa o mati i le taustanga na te nei. Na saunona fo i tele, e talitonu lava ia o tua inga le li o pai tele i le televisia le whakasa, e talitonu na whai lava e lea li o pai tele, ma loa i loa malona talitonunga, mai loa o le a wha le ngai nai le pānota ana no fo i toa, lea to e se furu tō sutasi aso whaataunu wina, o le pine whaamau o lea manatu na fo i tele, ona e fitu a fioanga lona i tūmaro sa tāloia nia lato whonotanga whaatope e whesiringi ai o ia masa ia te e na uma ia tua inga ai meise o le fia o tangata o lona i tūmaro ona ua tā ua fua le ingoa pele o le tūmaro o tua inga ua whaatoa tau lea ngai nai o ia ma lona tau leia ua tolu se fururima tausanga o a vea pea ma leo si nio le matanga ruenga o leo ma fale pui. O na fo i tele tolu se fururima tausanga ma le valu masina o a vea ma leo se i o i le tofinga o le sui komisina o leo ma wha ma vai ai le tausanga kuafe se fururima ma o le whainga pa lota a tele i le luafe se furuono. Ina ua fesilingia na fo i tele e leo po o ai po o iei a fianga mo ia na ia sa uno ai ma le malingi o loi mata le te le o le whaale tonu no o ia teia o lona to rua o lana whanau ma le whanau an whanau
ona a o i le aonga ua ulangia e tangata whaapena ai ma lana whanau i ngā luenga ua ulangia ai foi ma whai ai ia whaamatalanga. E se whaamatalanga pai tele na ia tā uai a o vena foi tele ma komisina lango sa ia whaalongo o tuua ia nā foi tele i le tau mawhai e whaamalo sia se ta maita i leo i le tausanga i lua fe ma le fitu. Ai se mori mautu sia lea ta maita i leo le susunga ia Loretta sa tele na ia tā uai e le ai lava ma se teimi na tau whaamalo sia ia e nā foi tele i le se fudu ono tausanga o avea ia matamaita i leo ma e le ai se mea whapena na tupu. I le mori maua i si leo o le aso na o ai e pu e mai pai tele i lona ainga i le whanga ai sola e se mai i lona whale i lana taawale ma na wala au mai ai i le ofisa i whaleata e tā o fiatu pai tele ma sa whapena o na whai. O le tai au nei o le ato e wha ua winai le whafonga ina o le nei mataupu i luma o le fionga lo au Donald Kesley i le whaamasinonga wha aitu mā lo i mure noo. O lo atalia nei mo se aso e le o toi mamau i se whai unga le whaamasinonga mā walunga i ni mataupu tā ua se tolu sa ilo i ruina mai le vai aso na te nei ma le aso ngafua o le vai aso nei. O ia mata upu e a fiai fai pule tamata i e to lua o le HRPP mo le se 10% ma e le i whaatau tō ina le whafonga whetalai. O le tangi a le fionga to amata Nora Leota i le awala na fili ai sui tamata i e to lua mo le se 10% e pei ona au maia i lalo le tula fono whawae ma le mata upu lona toru le ana ave ai el Perestene o le whaamsinonga o whanua masuafa, le fionga i a whepulea i a tiro rompati, le minsta o whaamsinonga matamua wa sati purufana, e le tau fingo le amatalia lea o tau au fianga a le whaamsinonga o whanua masuafa, manisi finaunga tau whaamsinonga o whanua masuafa. Na tu lai se fetusia inga Perestene o le whaamsinonga o whanua masuafa, manita mai te minsta, ma vea i loa e whepulea i te maita i minista i le whaamsinonga mā ulunga mō sa na whaai unga. Na sau noa le te maita i pāremia fia me na au mi mataafa e lango ina le fina ngalo na tau fia i le minista o le matanga ruenga o whaamsinonga le mataupu ma sa ia whaapea e tau tua lava. Ia e tau sisia pea ia le tula fono ma ia mausali ai le o talitonu a ia ua ia ina e le tamaita i minsta le malo si anga o le whaamasinonga po o le malo i lalo le itu whaatau ngai o le whainga malo a Samoa. Na sau noa whaopopo fia me e le tatau lava o na iai se māsalsalonga o lo o tau mawhai le malo e se sopo atu i le pūlenga o le whaamasinonga ona o lo o tau mawhai le tamaita i minsta i lona tūlanga whaaminsta ia sao ma lelei ma sa vali pea i le tula fono i wha i unga whaia a le whaamasinonga o whanua masuafa. O le wha o kopi ese o le tula fono lea na sainia lea o le malo na tāwhi ai ma ua tōwhi ai nei se komiti la tau te iloina ma wha sa o le lei lea ma tā upu whaatasi ma nisi mea e toe wha le leia peitai o wha atali foi ia le whaai unga e au mai e le whaamsinonga maurunga i le tūla i mai o nei mata upu. Ua whaatunuina nei le kapeneta a le komiti o whaalavelave whaafuasei ina ia whaia ni tāpenanga masa i linga e whaamautu ai se whautuanga tāna whiangai e whaamai o ai ni a ieinga e toe tatala ai whainga malanga masani whaavao malo i le vao Samoa maisi atu nuu o le lalolangi. Sau no fia me wala to iloa o le koviti se furuiva o le a tātou wola whaatasi pea ma i tātou mo se temi umilava ma e ao o na sila loloto o le malo i puipuinga tāla whiangai mo le soifua malo loina a e le tu ai le wha au o pea whe malanga inga tangata lau tele i le atu nuu ma le atu nuu e pei ona masani ai.
Na sau no whaupopu fo'i le tamaitai pālemia, o le nau ta inga fo'i lea, o lo o turi loa, ai pēa le mālo le whaia o tui pui o le COVID-19 ma ia whaasopo ria tangata uma, e ina ia mauti noa le iti o se awa noa, e ono wa ai ni winga onga o le nei whaamai, pe a pepesi i le atunu ua lau tele, i le teimi nei, o atu i le 10%, i le iwa 10.2% tangata ua mahe atui mua, ai ua valu 10.7% i lātou ua maua ia ua umo lātou tui mua ma le tui lona lua. O tui o i lātou e 10 tasi i le 10 tausanga ua mahe a fo'i ia le tele o le pasene o le vaenga lea i le tuinga mua ai ua tele fo'i e pasene ua maua i tui lona lua. O le 5 i le 10 tasi tausanga o lo whaanga solopea i le teimi nei. I le tāpenanga fo'i le komiti mo whalawelawe whaafosei ua whaatulanga ai ia lanu nei e wha mo tāpenanga o le saunia o le atunu pe a mai tawina pe whaatulai mai fo'i nisi tūlanga a ngai le whaamai le nei i pe a pepesi le whaamai le nei o le COVID-19. O le lasanga o le lanu mea mata, o le lasanga numero mua, o le lanu sama, lasanga numero tolu, o le lasanga numero lua, o le lanu moli, ma le lasanga numero tolu, o le lanu mumu. O lo whaau pea o na whaanga solo, le whaanofo e seina o i lātou e 15, lea na maua i na ua maea le saki ina o le malanga mai a le vaalele a le e New Zealand, lea na taunu mai i le aso ono o le maasina nei o mati. Wanga i nei le malo Samoa e toi whaafoi mai i le atunu o le sili atu ma le selau tangata, sa watu i ngā ruenga whaavai teimi peitai, ua ova lo lātou toria o aia inga o lātou konkarate na malanga atuai i nei ngā ruenga whaavai teimi, ai mei se lava i lātou na malanga atu mō ngā ruenga i au se tādia. O tuunga o lātou konkarate ua lātou solia ai, e awhi ai le sosa la ese mai no whanga o loo whai ngā ruenga ai, o le so ona nā ma fia i ni tau ngā upu, ma le whaitaanga po o le whewai o le alii ma le tamaitai e whauru ngā lii. E iai foi ia semanatu po o se mata upu na whesoa soan iai se lii whaifi au o se au lotu e awatu nisi tangata se to se furu mo ngā ruenga whaawai teimi i ni pe mita whaapitoa e tā ua o le au se tālia wha o ono o le a solo ia foi lea i tu ainga o pe mita. Na sau nore po le sili o le matanga ruenga o pisi nisi ala manuia maleipa po lotu jiu ling. Sa tau mawhai lava e fo ia nei whaafita audi i le nātou lava loto i whale peita iane. Ua tupu tele le whaale tonu ma ua le aise arofanga ma o le afu lava o le toi whaafoi mai loa i Samoa nei. Whaau popo foi le susunga i a pulotu i ei nisi ua moria i lalo o le tūla fono o le ave ta avale a o inu le pia ma ona nā, ma o loo moria uma i lalo le tūla fono a le atunu o Ausitalia. Whaau popo foi le sunga i le lipure, o iei foi nisi sa tuuava no iei pe a lave, fo iei ni wha lave lave i mata upu whapea, ma ua toe whaau o pea pe a salamo mai iai ia se suinga i la toa mio. Tau le talawhai ua ave ingane i tua ma whaale au ngā ina e leo se tangi atu i le epa. Na whaulu atu i le teitai o le vanga whaapuwhai le HRPP ma o lea tangi na whaia e tu i le epa whaatanga i le teitai o le vanga whaapuwhai le fast o le tomaitai pā le mia fo i lea o Samoa. Le toi ave i tua o lea tangi na whaia ina ua mahea lātou suenga ma whaia i loa se lātou whaai unga. O le tangi sa atu o iai fia me na au mi mata awha i ni whainga whaasori tau la whono i le ina ua tūlai mai le tausanga tanuai o vea pēr tu i le epa ma teitai o le whainga malo le tu mau
sa iai a o le whaia ia le whainga pa lota tele ia perila ma le mai ai o le whainga pa lota. Ia o nai tala na o le nei tae au a whaafatai fo i le whaafonga mai ia talau whaafonga ia ma le whaawuina peo le tātou polkarame o le nei tae au e manuia lava i le nei aso. Malo. Malo whaafatai te le lau fionga le ata noa te sā, tātou tala fōle nei tae au, ia ua longo whaatutuila le whaafonga ato le mamalo le atunu, ia au e sau noa, ia ua fo i le longo puia li ino, o le whaafonga anga le mamalo le atunu, i me o tupu o le atupu, tau tupu mai se tātou malo whaapelpele o Samoa, mātou tano whai whaatasi lava ma le tātou au lango, tātou au whaafonga, tasia ia i le anga le leo le atua, ia sanga fo i pēr le malosi, wa ia tu pēr so i fua maloloina i lau fionga le atano o te sa, ia wa tātou maftanga ia so fai so, ia lo ngalo lava oi ia mātou tār sanga, na ia vame am tātou toi sanga i lungo tātou TV, ia pei ona masani ai, ia ai, ia le atua whaamanuia tele i lau ngā luenga whai a pēr, so uma ia o lea fo ua tali uma mai fo i tele o na ifsiri le mātou vaenga, tole e fōa? Ia, malo lava fonga, ia au sau no foi le fionga ia atata no tu sa foi matato telefone nei tai au matango fie ia le fa mai na mula udu afua sunu afua ia fatalo fai no ma atanoa ma lo telefone lava talo fa lava oe ile au ai e te fai au o te mana o lava ia ve oe ma mista God bless ia o te lo le nganga na o lo fa penana ma ile au le to ia tato le tato fa longo to fo i fa tai lava fa tasi me nam lo udu fo atanoa o le fasili le na fasili mai le vasenga ai no pe sia ni mea mo fa no to ave to le tangi le na fionga te silia tu le epa le aso lo ia wa ele i atu ina mai le mafuanga ai o le mela le o te mako fa o ia ai mo taula ia ila umana tu ho o vai le la no le o umana pa pa le lei le vanga fa po fai le HRPP ma le pas mana tu fo i pe le dua vai aso taruai i le te mitonu ale na malanga tu ile fionga ia tu le epa i New Zealand o le te mitonu ale na le sa fai ai loa le fa le lenga le pe ona fa fonga ia tatu tala na ia sa fio le fionga fo i le tomate pa le mia i le moto tu le epa ia o le lai e ia la ia fo ia tala noanga i mata upu nei o lona wing ia o le la o lo o se manatua ia o se manatua fo i le o le tonu le nai fatatia uma ese mata upu le foi la i mal mata upu le le foi la i mal ia le mata upu le mai e pia ona tatu tala no so ai e le manatu i le atunu i le manatu i le atunu ho i le ia oni to e tu lai mai nisi ve singa matulanga uma pa pena le la na ia le la na ia le fon le apo i filo inga le ia ma fa mautua i loa ia ole a mata i le mata upu ai fo ia atu le epa ia ma fiame ia le mata upu ia mata upu uma ia o ala matangi na fa ta tia i le vaenga ma le vaenga e to tonu ho i le le fa masinonga ia le sa fa ia i le fa ai unga le e ave ese uma lo mata upu na mole vile mule tunu ia mai o te langona ia wa tasi ni mata upu e fia i fo ia le mata upu le wa to e ave tua le wa fo i wa to e ave tua e pe o se tu langi na i le fesilia to le fo i le nei vai tau le nei fo i te mili nei tai au atu ina mai e fesili ai o lo tau tau ale manatu la to i le vaenga le na o leo o umo na whaia i le masina o Februari ai le i nalanga atu ia e fo ia le a fionga fo i le te sili le i New Zealand mo lona sa ilinga malos leo o umo
ai le tonu le nai fa ave se umanoia ia tangi ole ia I tangi tonu le fa msinonga ia o ke langona o le tūlanga le nā tole fo le utu lai mai ei fo ia le mata upu le nei le utu lai mai ei fo le mata upu le nei fa ngalo le na sa noa na fi tole fo le sa noa nga fo le atu le epa le malo le na le malo le na ia o te kona mana fo ia related malam ta upu nei ia ile mata upu fo le pe ona siringia mai le tato le tato auto le nei tai ao mai I ngona nato mo me ole tai fo le lava le tofa lava le utanga ia ole me su ai le manuia ole me su ai le file mu ole me su ai ia le ave sengo le feitanga I o le tato tunu na pawa o le patati o malo o whamasinonga pe o na tūlei mai. Ia ai tato walu roi luma. E pe o se tali la tole fo I le matau pe o na e langa I ele nei taia. Malo, ia leo whaafonga mai le tātou vasenga, ia tā pāwhos whingano tātou tustala, ia male news po o tātou whaafonga ma tātou moni mawina foi. Ia netai au, ia o toi ave tua. Ia, o te ita iei la so manatu ai nuu. Ne ai. Ia, te manatu ata ita ia ata tanua. O umana sa noa ia le sunga te sit. Tātou umanava o vatu le tātou tāpua inga. Ai mese lava tātou whatu tuanga le tātou maro te mine. Ia, ono whapenanu nu ngāla lo ia tai ia e tō rua. Peta iane, ua tauru, mai te whina ngālo lea tua. E leia se me mwhai, wana mantunia whele upunga lea tatanoa, e leia se whaalea oe. E leia se e aroa lea wala sau whaalei oe, pe whaalei au, pe whaalei ai nuu, pe whaalei whi tātou ia whaafonga mai. Lea e whaalei oe, e mai e lea tua ia te oe mawhauwhaunga le lei, ia te ngofa oe mto e whaalei, nā le tangata leanga ka mo mo e ala wala, an whaalei li skangaka, lea e te loa leiva e whaale leila ve oe, longo winga a awala malo ia oe whia ngano lea tua e whaale lei ero tangata. Ia, o lea lisi meto e, whape nā fo ina mele wo i tato tai. Te whionga ia whia me, na ame mta afa, ia te mai tai pale mia. Ia, ma le whionga fo i lesa a pale mia mai tau sanga e luas fu matoru. Le whionga te sili a hatu le epa, sai lele maria le ngoi, dokta sai lele maria le ngoi. Ia, ua mai neita e tai e tō lua. Ia, le lawa tātou wawa ai e whina le iei. Sa e se alam tanga a tatanoa, sa taita inga mai sa sau. Ia, o pālota ia sa tātou iloa uma. Ia, e lusu lima ia leo whaia pālota le HRPP. Ia, e lusu man wha pālota o le fast. Ia, o malolo le fast. E malolo le HRPP I whainu mela. Ia, o le unga mua lawa atanoa. O le unga ngana mai le tua. Ia, e tō rua tū tō tasi. Le whionga te mai tai ia whina palimia na wei te minei. Ia ma le whionga foi le saori ia whina ia tuala. E o tuto tasi la ia tōrua. Lina me I menu mele lunga. Wa lufu fitu ai loa la ia le whina le o ia lufu lona lona vanga le. E lufu limo le HRPP. O nalo a mai le fi au tāua. O fi au le na mai e manu malo le HRPP. E luas fuma lima. Ia ai to alua I sui tuto tasi. E luas fuma wha ia vanga whawhai le fast. Lea lana iei whina unga lewa iei nei. A mata mea ma bebesi mai ia, ma soli e whaavae, ia ma soli tu la fono, ia tele o wana safa iei. Lea lana ta whai leo le whina ngaro le whamsinu, po le whamsinu nga. Ia, whai ia tato malo, wa mana oi anu tato malo. Lea lau tato anu, leo lea sao noa, leo tu le epa, le te imina fia me, o le malo na, o na, o lo ta tia na, le tofa mamao ma le lofa o whina lo sunga ia tu le epa. Ina mamalo le atunu e ava. Ioi, e le te ia whina le tua tunto ina whapea. O anga fuafuanga uma, e whai, seu ai kakangai aku po wahama le atunu. Ia le mera roa tupu, whaatino nga venga le whionga le te sili atu le epa po le sunga fo ia Dr. Sailele Maria le ngoi. Sa whaatino lama nga venga. Nela wai umai loa ina sau ua tantonu na ia. Ia, tuulo iai. Ia le malo na, nela tu malo. Aisea, ina ua mai fia me matuala. Tu whaatasi manvanga whaafaias fast. Na maua leo nu mela. Leo wahalo tato malo.
Le la mahafuai o na whaingoa e tatu mauta sa mo vi ingo le tua. Pei o le painga malo, o le painga malo so whaatasi. Le la wa ye nei atuala. Ia mafia me. Le wa mo e nei painga malo le wa tula i mai nei. Ia whetania po le ane ingoa al mena na tupu. Le la wa ia i mai nei na le mea tupu. O le painga malo la. Le sa iai. Sa e se foi le afina le tai o le fasta ye na teimi. Sa le sa tatu vai sa tau la mua ia le sunga ia lauli. Ia le sa me ia lauli le fast. Ai sa tuto tasi lava fia me. Ia e mo ina vala e o mai tonu. Ia le longa fa pea e tau ka ua va pea io fia me o la le fast. Ia ai matau lia la o e mana mia mo me fa mau ke mi ke sengi ma tu nang fa pena. Na mai ala ia le ala wo man te mi le ta tolo o mal story men tupu le ala wo tu lai mai nei le fai nga malo le tu totasi fai nga malo fie me matuala tu fa tasi mal va nga le fast le ala we nen malo le ala tolo we te mi nei o le mela na wo tupu wa ave nei la e ye la fa misnonga ia pena ta wa ata no ta tolo uma le na fa le nga ni te mai tai pa le mia le tu lai mai o tu le epa mai le te le tau sanga na fai ni fa punga fina le fa vaia le na ma fu do le ave le to ina ia po le fionga fo e le te sili ia lana fa sia le na ta ti mai te mina ia le na mai do le vanga le account mai a mai me finga le contempt of court le na ia do fa misnonga ia e su watu su mai le na tato tata no fo fa misnonga le to ave tu o le tu fa misnonga me na te atu ala wo ma nel fa so longa mai na ai le te le ma fa tanga se me fela wai wa pe ai fo dinga mai finale na o le tasi le tu o le tupe ila la wo o me te mine ia le fo fa se a de to te le o tangata e tapu ai le HPP polemo ave e se tu wai mau ti no lava e faia inga ia finale ia fiame e mau ti no lava io e o le me mau ti no na e va ai oi finale ia tu epa e sa vali ai ona upu e le mafai ona o te mai taua pea a wana taru na follow up ma o mai tawina le sunga te sile tu le epa fia me o le malona io e sa mana lau le fia pale mio finale tu le epa tangata fia ia e felicitasi o tusi tala ma tua i fai ana saunoanga mamafa i mei i winga tu le epa i le mea lava lea ia o te meita wina ma o mafau ma o whanau noa aua te lalafua ni whamatalanga wai e toi fo i malawa i ate oi o lea na mo o mene temi nei wa tato wawa aila le mele wa tupu o nā o lo o iai le alofa ma le anga lei le atua i le susunga i atu le epa le whafuina le tato tunu e mo i lava la ua le mawhai o le o toi tu mai tu le epa tofi palimia ai whai alanga ngā venga e le o whai a Mosesi lai fai da mo malu le tunu ia wa lai sila mai le tu alo fai ate ia le la tato va nei ia tato uma e le ia se sho tato e le o tu langa le o tato mana e vai o le fai nga malo le tu mai nei o le fai nga malo fi me a fai ia te wa ia se o vai nga finale ai pa u fai fa misnonga ai fa maunia e le fa bea uma ia tu langa ia sa no ai le te mai tai palimia pe a fai o longo winga o le hapa u o le fai ngā malo o le tuto tasi o le atu lai mo le fai ngā malo le silin tato whaano no ai le tato wawa ai o ila vai la oi le lofa malanga leo le tua whaangalo wha uma ua tato te halu male le an tato tala noa wa ato ne le vai aso o tato tata noa e mena mia le halu luma tato malo le halu luma tato malo ioi o le foi mo ulu le fe au male upo le li i le mafofau tai i le fionga te mai tai palimia ya ta afa na ami fia me male fionga i le final te sili le fionga papa stui ya doctor sai lele malia no oi o le wa tafa la fina ngalo mai na nganga le tua toi ave tua yo fa wau do malo me ton wana wa a fai fam sinonga nei ai pa u fia me tu lo pa u la fia me o le toi palimia pa u i tu langa na oi la fai ngama lo le mai oi la fai ngama lo le mai ia lo tato lo le fai ngama lo le mai
Whainga marola nā le ve vesi e nei tātou te mine. O lea, o le tele o whai unga o lo whai. E le ngonu e le tunu. E le o malama e le tunu. Aisia, ono le whainga marola. Lea tātou ai lea manu au, tātou fia. O tū lai mai whainga maro. Ni tangata sto lua. O fia me, ma le fionga ia tuala. Lea o mamua i le tātou marola nei teni. Ia, o lea la tātou te tamu pa ai tu te minei. Tele teni. E su mai sunga ia lauli. Sau noa mai. Ma pea o ia le panemia. Ioi, ai tu o le tātou panemia. Le fionga ia mataafa. Le fionga ia fia me na ami mataafa. O lea la tātou te leiloa. Po hame alo tu tupu i tua i. Tātou te leiloa po uvevesi. Tātou te leiloa po wa. Ale mele wa tupu mai nei. A tu langa na. A fai. A fai. A o whamisinonga lea. Pe a fai. Longa winga. E mo whale ata. Ia. La tātou sanga i doa male. Ma si tangata. O lea na ta maua i luma le whonon. Na sau noa la uli whapena upu. Ia tule epa. La eva ai e tangata e te lua whengai. Ioi. Lea la tātou wawa ai nei lea lofa malanga leo le tua. E fiu la wale le nganga o sakangi. Fiu la wale nganga o ki Apollo. E man malo la wale nganga o le tua. Ale wa ulu le nganga o le tua. I tai e tō lua. Ma o tai tai fo i tō lua. Wa loa i te tonu le palmene. Wa mana malama ni lei me umana. Olo i eile lofa malanga leo le tua. Lea fiso swani malo si le sunga i atu le epa. Ia fia me. E olo whailo na ngadwenga. Ole la patai a watu whautuanga. Iwa tātou wawa ai le funga whetalai nan tupo nei. E ese le tusi e tule e pana watu whaolo ma au i ai le funga whetalai. Na watu le tusi e se tue ina. I anga o tangata o le alofa. Ioi, tau lava na tā ua. Tu watu lava i ati oi. Ioi, taipe ia o le whawhini e whinga le mana o kōrua. Walaku ni sikoe inga whaikustion kōrua. Ia, tau anga o ka ua. Aunga ilo sesi, leo koe whaukua o kia oi. Whai whanei ka inga. Whai ere lei. Ia, fia whangau, ki kira maraka whangau le koe. Ia, anu lo makua, anu ka ua kudisianga wou, si, na saungi lo kōrua whai mai, ha, whasara lau waku. Wai e moi foliaka. Wako e ka lepe lava rātou le while mu. Lea rātou wa vai le tele o manatu na whenawhana vai. I le tusi lea na tusi e te tule e pa iei i le whionga le whina le whongwhetalai. E saunga le tali. Wa halu whasara lau watu whailoa atu i. Lea lo bebe besi ei. E leo se whai ngā maro le leit ko ngā menga tata noa. Toi fo i mai lala utala e whina. Se mama nula. Toi tusi e tule epa. Lea lena whaasara lau atu le tātou pokalame i le tali e tule epa. Sau lalo. Awa te wha maulunga. Sau lalo. Wa maulunga te nā me te iai. Whapena man me lewa iai le tātou maro temi ne. Wa tawhar whina ngalo te mai tai panemia. Tawhar whina ngalo le whionga le tai siri. Toi o mai lalo. Ioi. Toi whai tātou maro. O le tū langalana iai. Mela le tātou te whaamalia tua i malu le tātou autostusi, pāanga uma. Ia tuu tātou whātou tuanga le whionga te siri atu le epa. A whai wa tawhar whina ngalo le toi ina. O le leina mo Samoa. E sili ele le lei mo tātou i ena nofo i whafo. Aisia, o lo tōng whaito le epa e whale leina malo. Wa uma na watu, o tu le epa e taunga kāngo anga whamakalanga, manga upu pe a whai. O le malo na fia me. Ioi, o le malo na. Ia, lewa iai. Tātou te lo uma lava tala tusa pa ia. E whātus tusa i menei. Pau al mea tātou tāpuai. E le sili tai, i tāpuai. Nongo winga, hawe tātou whātu tuanga le tātou tamā. Le whionga te sili atu le epa. O le sa pale mai tofi pale mea le luas fulu ma tōtau sanga. Lava lona si le fia au wala whaafile nguina o le atu. Nu, so swani te mai tai pale mea ia wheme. Ma le sunga, ma le whionga ia tuala sa o li. O le sui pale mea na tātou atu. Nu, a whai. Ai tupu se me whapea, la tata whia ngailo ma se tangata, peia na saunoa mai le sunga i la uli, la eva ai se tangata e te lua whia ngai. O le tūlanga la nare e nei, pe tato tilo i anko mai e tolu, tūto atasi, o le fast ma HRPP. Leo tato i lo uma, ele i eise tai au o le vaenga le o le fast, ele i eise lato tai au, whapea o sa lato avea mai le maro, nei e fou. E sili atu lo malamalama i se tangata e te malamalama ai. I lo se tangata matua e lesi le whiaina. Lea lawa tātou wawa ai, matua ese ale whaawinganga e le whainga malo le fast. Ma lato lo ia. I le tū langa le ele tātou maro temi nei.
se ama natu ni mea vatu le tato te taritonu mo mea ia te tauna fai whamsinonga ua le sao aisa mafua mai o le whaavai wa malepe ioi mana o mea se toa e toe whaafuinga tato whaavai leo te nofo ma upo le sunga ia tu le epa na whai na o fesili iai o le ale mea e toe whaafui tato whaavai o le tala finale le tu le epa i le maa tatanonga whamena sanonga to le foa o le toe fo i tono le HRPP pauna le wala te fa sa ta to fa vai ya o le ana no fo mo tal tonu paula van me fai ya ta to no sa i me wa mai le tu mo ta to o le fainga maro fia me matuala ro mai o le fainga maro na ta to te sa va di le wa sa no te sili ta to mari di ta to ta poi ta to mo fo lo to le fa mangalo il fanga fulu ta to yai ta to no sa tato te leiloa, po la ati me tupo malisi tua tano, le tato e atu dunga, tato te leiloa pe sia. Tato te leiloa pe sia, wa mai e tua. Pau le fsau soani lo watu temi nei. Ia, tato ta poi, pia faiva o tato tai tai. Pero ta lato na, ata noa, ma le whaara tele, whafoanga, maro le atu nuu. Ia, tu tato whatu tuanga, le sunga te sile atu le epa, o lea wa ia amata mea, Bawa le fide mu le fo angi ngai lunga no na fina ngalo o nano i ele fide mu sa mo a mese le ta to te fia ngai mar covid mar soi fuanga wa maulunga nei ten pa tai lava ya malo fa tai tu le fo le nei tai tu ha man fa mam la mango le fo i tu ai e pe au le tu langa lava le na le sa mai te wina wa nga i ya le fionga ai fo i tu le pa ia e le file mo le tato tunu mai o le ton wale na te tau na ye fa tai fo i mole fa tai fo i mole tofa ma le tofa fo le bua ma pai ai ona fa tau nuina fo ia le fa mo le nei awa o ke langona ala o nisi e fa pene ia o fa au le fa msino ma tilia ia ona umi ona tula i merita to tunu ile fa le ton ile teimi le nei ua taumata le soifuaga mai o le effort atoatoa e tauna ave e tatau ona ave le faamuamua i le taumata o le soifuaga le ua iai totonu o le tatou atunuu auā e le faigofie e lē faigofie ia le foʻi la e pe ona tatou faalogo foʻi lea ia le ua tapaina ia le komiti foʻi lea o faalavelave e tutupu faapuasei ia i mataupu lenei o le tatalaina o le tatou pora auau te lagona o se mea ua leva ona taumafai ai i le manaʻoga na o tatou ia ina ia tatala le tatou pora ia peitai ane ia e te lea foʻi le a foʻi le faʻaitetenga o loo iai ia le ua tatala le pora foʻi le o niusila a le la ua tatou vaai le sosolo le a foʻi a le alu le koviti le ua iai totonu o niusila te lē o le faaletonu lea o loo iai foʻi lea i totonu o le foʻi atunuu e a ua e a foʻi tamanai ala le taimi lenei ua le taimi lenei ia mo ia vagana ai pasese ia malaga mai fafu i malaga foʻi ia faapitoa ia o loa agai mai na pauna o tangata o loo mauai cases i Samoa e pei foi la ona iai le se fulu ma le lima le o loo whanoko estea ia i le teimi lenei ia mafua mai ia i latou na malanga mai i le whainga malanga le na taunu mai i le aso ono le masina o mati ia paua ngā le tūlanga vo i le tata tilo a iai o whautuanga nei o le tapaina mai le palemia ma le kapenesa o ni fautuanga mai le komiti o falavelave faapuesei ia anga ia i lo le tatalaina o a foi o le podas o lo tatou atunuu ia imagine la le o mai o tangata ia mai fafo mai lo sa o lo itua o mai lo sa o lo itua foi le without le quarantine a le la tatou te iloa o lea o le Omicron lea iai e a foʻi e matua matautia le pepesi o lona uiga la a taunuu mai la tagata ia o mai mai ua faapea ai foʻi tagata ua uma ona fai o latou tui a la lava ia se taku o lae maua
O lai mau ala vai le fa mai le ole Omicron o le COVID. Ia fa fela pe o mai nei tangata ho ile o tatala ia vale. Ona nga I mai lo le o mai lo I fafo. O mai lo I fafo ia o lo. Yeah, that would be what community spread lo. I te tonu o le afo I o le tātou ma e pe ana sao no fo I te mai tai palemia. O le anga tonu ale na o lo tau mawhai e fo I le te mile nei. E una ia fo I tangata e whai o lātou tui. Ia whai o lātou tui ta ilua. Ia o le mare whamuenga le ia. E o atu tau no o atu I le afo I le aso sfurima o le masino pou. Ia ua mae a ua se laupa sene ia le tamiusanga le tui. Tui mua ma le tui lo na lua ma le pusta. Ia o tangata ia ua uma le lua tui ma le pusta. O la e maua. O la e maua I le afo I le kopi. Ia o no manatu lo le a whapea la o le atanga mai loa tangata nei te tonu o mai loa. Ia koe a awhiai nisi tangata sāno nofo ana tau I Samoa. E moni o umo na whaitu e lua. A le ua mai tangata I mai whafo ma mai ia le siama. O lona winga. E so solo hoi nai tangata ia I nei. But o le mea tonu ale nā tātou te leo mana na oai. Tātou te leo mana na o is a community spread. E tātou I leo mana na o I le community spread leo lo o popore ia I le afo I le teini le nei. Ona ele ngata ina vai le tātou te mao ainga. A ele lava ho I no fuanga ho I le whare mai e a fo I mwhaina tāo pia ia tangata. Ia e tilo I fo I le a tilo I a New Zealand. Le te tele o whare mai. I New Zealand ala tau. E te leo whare mai ia au te whalongo I te mile nei. Ia e wha e nofo no nofo mata o to tangata I lungo o a fo o me fo ia sa vali I tonu o whare mai. E wha la lava solo tangata o lai mama. I le wha mai I le Omicron. I le to o tele o tangata e o atu vo I le su e tonga piti I le whare mai. Ia se vai I leo na no fuanga I New Zealand. Yo, pe le tūlanga nā atata noa. O tūlanga nā no ia temi nei. Ia ave nei ia New Zealand ma tele isi atu nuu ma tualenga whai lava. Ai nuu, la mai se tala tōwhasenga. Le ai. O leo o te whiwhia lava e whaanongolongo le mele sau noa ia ata noa. Ia wai o le e sao fo ia le sau noa ngare ata noa. Ia ona o tūlanga la ia tau whale mai ma e fo I pe a ngase umane le mamalo se tātou atu nu I Samoa. Ia ai o te iloa ia o la fo I sao fo I sau noa ngata mai tai pale mia I le si fo I tu wa o lea ua tātou mafuta pea ma le wha mai nei o COVID. I le mwhai an tātou toi ave e sea o lea ua tātou wha wo le iaima fusi le ia COVID. Ia ai pau ana mea ai whai titi ai. O le whai o tui. O le mea siri mata ua o nae maua tui e tau la ona. Awhiwhia umaifo le mamalo le atunu. E whai o lātou tui ua le ua aru le tolu tui. Ia o mātou nei e tano o te lea tangata le ua uma le tolu. Ia au ia uka le koe whiaru ai koe kui. Wala vai ia tui anua. Ia ai pi o le tūlanga lava na. Ia lono winga a whai lava. O le a le tatala ina tātou waa. Ma tātou tūlanga whapena. Ia lono winga o le a le mwhaiana malanga atu ia mātou ia I whafoi nei Samoa. A le la a alu le lua tau sanga ua misia lava fo ia na ia inga I Samoa. Ia e pe o tūlanga lava na e tau ana ia e tau na tui. Wa e mauti noa lava, COVID lava, e ke mingo ia kua ilea mea, COVID, ia. Pauna se ua uia. Ia, lelei. Ata noa, se I whama oti mai atu nanga lea. O aina ave se tua le tangi, na ave se le sunga le taitasi le tule. E pa mena ave se leo o le fsini mai ai le te mai tai a whina upulasi whamu le mole lava. O le mai, o le susu e ngā leo, wa fui sa whai fui susu e ngā leo la tō le mata upu. Ia a le la ua toi ave I tua leo.
To ave tu le o leo. to le o ia le tangi le Yeah. le tangi ia tātou te rei loa wā le tangi na wha uru tui le epa fo ile i le tanga ruenga o leo pai e so suenga a le mo ave ese lo le matanga ruenga o leo ia o leo mauti noa pe ma fua isa pe lava ni mori mau matulanga wha pena fo ile ai le lava tau tualo mana tu ile a fo ile whai unga lea na whai ile talanoanga fo ile le fionga ai fo ia tuile epa ma le fionga ia pia me ina whatatia uma ese tangi ia ai hanga i loi ruma ia le whatau tai o le malo le tātou tino ia pe o tūlanga wa leo ai na ave ese o langa ave ese leo ia le tangi lea na avatu ia la tau Ya, dele pe o nau fa fonga mai plasi o talina o I mo le fama matini le tu langa ia o le nei a finale fitu inga na fai I le vala valeo te mai tai polemia ma le fionga le tai sili atu le epa fai e la ua ia le tu langa le mo le leo le atu nu le ala tato te vava ai e le fa anua noa ma le tu langa le te vava ai atu ai le tua tele le au fa anua noa tangata tau I masui ia le ala ua mai nei e ta mo le mafama ngā tiri ia o le wa uma na fai e finale tu le epa ma fia me ia le tu langa na ia paura le mea o le toe ave tua o nisi o tu langa finale ia ele o te leita to po le paura le mea ia ave tua le wa tafa fina ngalo tato tai tai ia a le tu langa fo ina le tato baba ia tu I fo ina le mea fo te le to mana to I fo tua ia le na to a pevesi fo ita to le dua vai aso tanwai mena ma nei ai tato fa longo le se isa no mai ato no Yan tato whanongonongo sao le tara sao. I loro tato whanongonongo I tala ia le amai nei whi. E pāse se ina I le mamano le tunu. Pe o le whasaonga kuna le natu langa. Ia taun tato fia. Ia le tala tā sao. Ia whapea mai fo ia whina le lava ainga ma lato whamatalanga whasau. Ia la tōna o mai. Ia lewa tato loa ne ina ua whamanama mai fo le fionga le whailau tusia vang whapai le chapipi. Le ai. O le vala wa fie me na sau ia tu le epa. Ioi, o le alan tato mamlama tu e o le tala sao na, a whamatalanga ni, anna whamai, nao mai, se so ia, tato whanongo I tala sao, o le vala wa lea whamamlama, o le vala tamai ta panemia, ma le fionga le taitai sidi, le ua whai ese le linga mo le atu nu. Ia, o le tala tuna le tali tuna pulasi na tali mai a tatanoa ia al tulanga pe tulanga le te sau no e tatanoa ia moni le lo sau no o mai fo ia tulanga pe o melo o ia le ai ia to le fo ia to tas o loa I o tato malo o le sila sila te mai tai pale mia ia fa pena fo ia de tuangai ia fa pena fo I lava enga I fai pule ma me se lava ia minsta la sila la to o la to la no fo sa mo ia o la fai ati le tilo ala tau po le ahale me tauna fai. Ia e whainga tāfo I pia whaapea la tātou loo tu tātou palmea tu tāti atu. Lea wa uman sau noa tu le epa o le maanone na. Ia o le maanone na. Ia whai le fua. Te minei ia moni le whautuanga. O wa tele whio atu fo le tunu. O ia tia ua ia te minei. Fua le vaai. Fua le vai nongo winga o le mele tupu New Zealand ia lewa sau no manino ata tanoa na tatala lava pe sa sau faafi ele leia Amerika Samoa le nalo fina leo Amerika e mo ia au tato o le tu totas ia a fai asa sau faafi de COVID te tono Samoa la tala la fai mai la tala fa mani le tu le mela na e ta ua tele tangata e lava to fa lava to te minei e failo se tai se mea ai fa le tonu ia ona la mu tato va ai lo ua malepe ato e sio tato tu te minei ia awale nau lia e ma wedo pega awale nau pe nai fai pisidisi nai to lua to tolu to fa awale nau ono e mo tau na hama ia va ai de pega ini mai mau sa moa ia tasi na vale te mi sao tuai ai sao se lau dua se lau tolu se lau fa solo de afe dua afe fa solo lunga e moi fo leka wa ia pe tu langa na le ma fu aina
na watu se manatu ata tanoa ia o le tatalo lava le tu e sosoani i o tatou taitai ia ma o le toa ele o le en o le lalolagi ia vai se fai unga te fai uma le lalolagi e Samoa le tau ana faatoatoa ia ana faapea o a'u no o te finale o te tu mai le foi o te taofia lava tanoa e dasna mela polea le kuenga o ke kaofia lava se longa lava o ke le famalienga foi se loko se fai pisinisi o ke famalienga foi se loko se kanga po se fai fia le ai o ke kari kongua o ia kaofi pea e feanga ko feola la fai nga ola le tunu la foi mo fai nga fai ka ko nga venga la foi ka penga e sunga ya tule pa le suma do masina advance sa mo o lo e batu la ka penga yo ia o ina le e fa nga mo le fa ko kanga lo loko ia le ko fa fo ka ko valele ko la ku nga kupe ko ka ofi mea ko ya ku nga kupe ko va ai ni kupe mo mai ni ale fu lau tato va ai na venga fa vai kemi ile mafaya tanuanga e mai me ku kupu a o si kama ni si kenge e fina le sodi kula fongo fa foi ai le se me la ka ofi fu le mangu yo ka yo ele mai experience na fa pe ua la ko solia le kula fongo le ka fi a sodi kula fongo fa foi na ka ngo sodi kula fongo a fa halu le mangu yo le ku ya per tu langa atata no ta fa so atu e covid wa uia o te motua ulango ina poloka pea aua ya per tala tuna malole Samoa malo fo ile mafuta mai o le mamalo le atunu te le a fo ina i komenia sia matou autostusi ia fa malole te tala o le tofa le lava le failo le tofa ia e manino i fo in fa malama so se mata up ia i le mata up lava lea o le aveitua o a foi o tu la fon o le tangi lea le fionga i le taʻitaʻisili atu i le epa ia o lea ua tatou talanoaina foʻi ia ua tatou malamalama uma lava le mea ua tupu ia o le feutagaʻiga lava lea foʻi na saunoa malamalama foʻi ia fioga le faipule ia le ala i le pule rimoni le feutagaʻiga lava le taʻitaʻi ia le malo ia ma le taʻitaʻisili atu i le epa faauma ia mea ia ma aveitua ia ui ala na le fiafia foʻi le vaega faaupufai le taʻapipi ia ae na usitaʻia lava le finagalo le taʻitaʻisili ia po o le taʻitaʻi foʻi o le ituagai e le latou vaega uma ia a lea foʻi ua mai foʻi le tala ua aveitua e leoleo ia o le tatonu lava ia o loo tauave lava se talaina ia manua le mea ia le mea na ia manua ia vai manua le mea ia le mea ia o le alava ua uma malamalama ai tatou ua ala foʻi na mafaina aveitua i le leoleo ua lae faalogo mai leoleo o le ua ia le maliega e aveitua ua e le ia tuevalea foʻi ia taʻitaʻisili ato e aveitua te ala foʻi toe aveitonu ia ua foʻi lagala ua uma na iluga o pega tafailagi le saunoaga lea le tamaʻitaʻi palemia o ai lani se toe molimauina o le molimau le lalolagi atoa le saunoaga le tamaʻitaʻi palemia i le mea lava le tasi i le koe fia manaʻomia nisi molimau alaga lea na kia kualevilo matamata le faamasino ia ae o talitonu lau fioga le ataatanoa o le a tatou ō se tatou pese ia ona tatou toe faagasolo iā le o tatou pokalame pe a okei mo oe ataatanoa ia malelei faafetai a malo Mike ia se tatou pese tovai foʻi nei taimi Tell
Toe duas funu mane fitu minuti ona tale o le itulai va Luisini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langine le au faipisi. Katoliko le sino le file mu. Sau ni alava il tato por kalaminei pe ono to whaafonga. Ma sila sila mai iai. Ia a whai wanunu to wha. Ia a whai wanunu to wha. Wangu to au. Toi te patasi i le atua, toi te patasi ta iala, patasi i le atua i toi au mai e tō whālelei, tō whawhaatamali, tō whawhaatupu, ma tō whawha le atua, taita ia i tātou mālo, taita i nai fo i le mamalo so tātou atunu. O lea e whaapea mai iani, tustu singa fo ia, stasi fo i o lungo penga te whailangi, i lungo le apo fōlinga i api wiva, whaanoa noa lava i le saunoanga le atinu uwein i le Blue TV lea e whaaleanga i nai tu le epa e whaapea mai e pule tutu winga a papastui kalipe whaavai whai mai pasi tu la fono e whai ma pasi tu la fono pupu tu la fono leanga e le tau mai po le ali tu la fono tala noanga whaapea ya tili aina ona vevesi le atunu e le whatupuina le nei malo mai ni mingiska se file mu enga o le vevesi e le tala noa mai ni ngā luenga le lei o le a whaatino mo le lei o Samoa aina o le whaaleanga ngā luenga le HRPP sa whaatino ia e moni le lei ia le saunoanga a piwiva pe a whai sa tau whaalongolongo iai o au ia se ka ke le fia whaalongolongo ata ita ia ta te whaataritari ata ita ia ata no te sa ale mana ia fo ia le whaafonga le maro le atunu i mea SS ia e loa ia le pepelo matala pepelo mea umatulanga whapena ia e tātou tu malu pēr tātou tapua inga tātou mawhau mana tunatu lofa iso tātou malo po fea a whai iai ia nei saunoanga saanga tu lalafo ia masaanga whai ia wale whai ni bele le ia sa oai fo ile fina ngalo piwiba ia ai lawa fionga le ata no te sa mana ia fo ia lo tala fo le isi a whai pule isi a fo tamali o le tato atunu ule na whai pule mua le sa sui fofonga feta lai paia inga watua na yat sa tele lava fo ile whaleanga ile na tamali o le atunu ia e o fo ila ia taita ata tilo atwa peso kai kere ngei mea ia a o le nei wa maua mai le reporting nei tai au ia wa sola nei le sa ia fau ma whaleanga le tamali o le atunu ia o leo a le fo ina tusi mai le lima o le fo ina tuina na tau leanga ina whaatasi ma lea fo tamali o le atunu e le ai se taimi sa tau wha malo si ai ia e le fo ua tua ina i le taimi a o whai o ia ma tamaitai ma malo le malo ata noa ia o le mea lava na e maua e mo mea o tangata e whaatupu tala e o lo le taimi o le whaamasinonga ia na leilo le po ai atua ia le se ngal whaamasinonga a tamu ma eva ia o leo fitalai mai le ele ta watu
E le ifesili mai a le atua e le mana le whaapea mai a. Wa o whaalongo i lo si ufofonga ona o lafi ai le. Ei lo leo le atu. O le si ufofonga. Wa e ai ile la awa e tango ile la au na uwhai atu. Awa i te pai e. E whai mai e to ina. O ewa na ia au mai. E pēla o tūlanga ia mānole ata noa. ele sa no mai la ata noa inu. Ia o le tūlanga na se te mea o pai atu matusenga ma ne fina ngalo matusenga. O le tūlanga le nei o te whafo i tuananga le la tato muwa tu disi o tato mtaupu. Le tūlanga lea whinga lea ata noa o mea whape nei e tama whai atu le e pa whina le e whai i a wala e maua le whine mu. Wai e whina le te watu ala o whamatalanga e whina le i aile. Na tama whai atu le e pa whina le i le la wā ma fia be. I se a wala ia e to e wha fo i ele tato atu nua e anu tato malu. E ta wa aile le mena tupu. Na matua la ngona lava le matua saua le susunga ia la uli luma. E wha matua i sau luma e whai mai wha matalanga i le mea lea ma le mea lea o tusi nei ua whātu ese tu le epa. A sa tama whai atu le epa e whai le wala fi le mu au le besi le tunu. O le mea le tupu nei. Pei fōringa mai e tolu vāenga te tele ia e te mine. E whina le a fia me e tamu whai i le leile tunu. Ia au la uli e sau. Whai mei whamatalanga ne vevesi e le tunu. Ti ngā e leo loto o whina leo vāenga o le HRPP. Ma whai mei tala wha mai o le te au tusi. O tusi nei. Lea lawa to e tupu whānua le whunga whetalai. E tusi e tuai e tu le epa e la ua vā. E confidential whinga le whainga mena mana au tu le epa nale la ua vā. Ane fo e ua to e mai fo e. O to e sau fo e to e si e to e i loa to e le lalo langi. Ane sa whai atu se au wala. E maua e le whine mu. O le mena le tupu nei. Whina le e. O le fo e lewa to e sau fo e le sunga ia. O le ngot whai pule lea. Ai no le na ta ua. Pesida tom seka. Mista. Wayne Fau. Le fo e to e sau ia ia. E le sau e wha atupu se whine mu. Ai hanga i ruma. Tani fesili o tangata. Tani fesili o tangata. Ai le wha pia o le whaimato e wha fo i tua. O le mena le tupu nei. Awa le noa lo se tani. Wha fo i lo i tua. Ka kauanga i se e kua ia. So le. O le kako maa loe mga mia la nuduma. O le wha watu le fionga le teite sili e tu le epa. Le si fo i awala. Kako hanga i ruma. Kako hanga i ruma. Le ua lea mea, koe fo i kua. La me na koe fo i kua. Le loa po le ale au wala la afa kingo ai. A la me le whaapea, si o koe visini le ia tu le epa. Visini aku le fionga le kai sili. O le haso si la fia le mea lea. Si o visini aku le fionga le professor afualo. Le haso si la fia le mea lea kalunga ea onga i le poko lea warkama oinga lea tunu. Visini. Ale me lengi. Ngale le loa lava kari visini. Ia haru kua. Orang o le mele sa lea, onga le mele se lea ai, o ka koe fi o i numa. Pio tu nangana na mafuana ve vesi ne mata apua atano, o fai moto e tili tule tuole te ko lua lota. Ia ngai ua ngali pua masinga le ngafa finge. Onga lea, o le fai makilo kilo e kua. Ngali ua, afa masi. Ne hai, ngaliu, ele maliu. Afa pio afa masinga ko se. Ia koe whaafo, ia koe afa masina. Ngaliu kupua. Masina. Muka whanangkala ngetau sana. Pero kulanga atatanua. O le toi te pai tua. Pea no whai atu li se tato pokala. Me tu lau wa tamamati nā mātua le tato au whaafonga. O le susu e lapisi tu lau. Ngā o mangongi ni hanga le me iai. O lea a le mautani. Ia, wa kuhai le kai siri. Le maukani, kuhai. So le, a ngai ruma. O lea kako ke loa le nei. A o le maua le. Ia, o lea nganga le vanga whawhai le chapipi. E ngai al malo. Malosi le ngai. Ka uaku. Mai ka kaunga usikai. E luas fumal konu kausanga. O a vea kule epa. Ma pale mia al maro Samoa. E le i whaapea wa collapse le kako kungu. Se funu ongo kausanga. O a vea ma miska kupe. E le i whaapea wa collapse le kako kungu.
A sila la le kemi ngai. Dele ya kofia. Ongo masinga po sila kei kiki da ongo masinga pede ya ofu da ongo masinga. La mero ko kupu ngai. Mo kwa a faila pe a kulanga le ngai le fa ongo masinga de. O le fainga malo ngai malisi fafia. Fa malisi ongo masinga le ko koi mai. A faila yo so e ongo ka ko wa empty ka ko. Da fa ka nga inu. Ku le e ola enough. E o aku makwa enough maka ko. Ia nga whekau i rone marasau nga a whina te silina whai konga le palimengi. Se ua mau o nga rea kungu. Se so ia whai mako e ke pai kua. A nga i ruma. A nga i ruma. A inko wa lofa le pese le awa ngungur ko ala. Longo winga. A whai wa malepe. Whale lei. Ia umai whole ni makau sanga. Ua koe le lei i le mea sa i sa mua mai le amaka. Ia peo le nga le laka ko koe fo i diska ko maka fo. Ia atano. Ia, malo whaftai tole fo i le lo whaamamala mangpui o le tūle nāne sa e anga e ai. E ile mele sa pesika e ia. Ia ai fo ia ainu. O lea fo i le tūlanga le nā whaamul mo le ainu. Le ai o le na o fia atu i lau talafou le na au mai. Isi tamali i fo i le o le atu nuu le na. Na fo toa. Ia ngā fo i toa. I le tele fo i o le whaaleanga ina o sinata mali i le taimi wasola. Ia au lea la ua wasola nei le li ina ia au mai al tala i lunga o TV tasi. TV le e whakasa. Pe o le tulanga na le na o tala no atu ai. Ia maroa whaftaia. Awai o mea la ia hoi o mea ia lewa umana le hoi na whaile whaawatalanga le ri lea i tua inga mea nei o tua inga e le whaawaea o le wha mei o le lua whemare fitu o le whainga pālota lea na whai lea so i le aso iwa o aperila o le lua wherua tasi lo knowing o se furu whātau sanga o nofo le ali i ma le whale tonu lea whapea o le asa i ai le ngā i o inga sa tua i ai le fionga fuia nā fo i tele ai o le alavana tau ma whai a hui le whai ana tua i le ala sa whaasara winu lungo TV le whakasa o le ala na maua le lei e le sa o le a fo i le mata upu le ia fuala le o le sa e le tu malo la le sa tu la mai i le fionga ia no na fo i tele e le sa fa pe ia na toi fai uma feilo inga manai tu malo foi lá o le fatala noanga le lungo le whakasa le mai atu e suta so o te le whainga pāno te tele ia perila o le teusanga na te atu nei le lang koilua na a vea la le whamatalanga le a le ri sa leo sa vea ma leo le ala na toi whaia le whamatalanga ia walang o le manatu fo ia la leo na fo i tele o le whaaleanga ina o ia i le tūlanga hoi le o whainga pānot. O tātou wākai ai le matau tia o le matau tia o ngai o inga le whitili. O ua hoi le. Tau whaaleanga ina. Wā le tua i sa o lawe nā fo i tele. O le mele na whaia inga i le whainga pānot le nai le tau sanga le teatu. Pai inga i tua inga whapea. Ale umai fo ele eise fa mauninga le lana le sa moni mau fo ile ise moni mau tustusia ia le tamaita ile ia Loretta ia ele eise me fa pena na tupu ai va aila ele te leo le meu fa matalanga e fai i le fai le na moni mau ia na fo itele wa le anga ilona ainga o lona to lua o lana whanau lana whanau te leo le whale tonu o lona winga e matua te lea la le tūlanga le na whai e re li ile
ia wa le e defamation ia le moria le na fai fo ie e a fo ie e na fo tele ia o le mea hau te vai pe ma fai la na te tongi pe fai la na te ia le sala le pe a pe fai nei ai sala fa mau nia morianga ia na fai e na fo tele what the fame o ia le tangata le o le tangata foi le tangata e leo o le leo le li le na i fai ia o a foi o responsibility okay responsible la le li le responsible ma le televise le na fa sala la wina ia tu wa inga le fa ma nia le e a foi responsible ai ma le tangata le tangata le sa faia le interview ma le li leo le wa no over ai ia wa ke le loa inu pe e una liliwa ne neia na foi tele su ma le tv le fakasa su ma le li fai por kalame ale fakasa le anga fa penia fa ma ni le kisle wa le wa avela le li le a le tangata fa la laula le fakasa tv ia a foi le la fai fa msinonga pe a fa pe ni la ai a foi ai fa mau nia o no winga e toi ma fai a mai te le va no e toi liu mai ia na foi te ia pa u lo male ma fa ilungo le televise le na fa sala la wina ia le fa tala no anga le ia male li le na fa ia vestidio le o le a foi o le por kalame le ile le o le afianga le wa ye fo ia sia fo tamari o le atunu ia nei fa apea lava le mea fo le e a fo o tala no anga le fa irungo le tv ai leilo ai le ile tulanga le na ia nganga o iso vai ia le na talo fa tope a fo no le tumalo le fono le tumalo e toi tala no inga ia fo ia tu inga ia na fai ia fo ia na fo tel e o tulanga le manuia le na tulanga le manuia le na o le fai o a fo io o tu inga le fa vai ai a fo ia le ale la wa mata nga ia sia ta mali malona ai ia me se fo ia le unga no ia le ia le whenga pānoto le tausanga na se ima mai atu ne. Awa pe toe wheiloa iala ma le tu malo ma watu fo se wha malulunga ma whai atu e le sa. Ia langa le ua ai lungo le televisia le whakasa le na lua tuai le whatana noanga le lau tele o le a fo i o le lau tele o le tu malo. Ia lono winga e te lea le le a fo ile le fa le tonu lo ye o te malama le e mea ia wa a fai mea ia o defamation po ile i mea nge o cases i oi ia tu no te tele ia ole mea lava le la le ia ia le tu inga le na fai i le sinu si pepa ia fasanga i se tasi o tamali i sa mo e se tasi e winga i lo na fafin le ale fai inga kamsinonga fa sala newspaper sala newspaper e fitu se fu wa feta la e a e ei mata upu mana o te mana tua ia mata upu nei lumo al fa amsinong me ala va io le definition e mai fo e a luale a fo ile e fai ia fa sala e a fo e tele tupe la u fai al media e a luai menei i me fo io tu inga le fa va ia dia na tu e fa va ia e a luai tele fa amsinong e fai ia le foi lana fai le fakasa I hope ia wa ke lo aman malo nei na foi te e toi di foi la ile e fakasa ma fai por kala melena na foi no fai le fatala no anga le ma le le wa o le to fai ngalwe le na mo dia ile mata upune e pe o tu langa na foi le ia le mela vai o le fai o le meole
le fai o le mea foi le o tu ai le ma se fa vai e le fa vai ina ai wa pa wa me ka foi e fina ngalo i le fa ma sino e sa o fa matalanga ia PCC ia tu la vai se ia ma lo tanga tele len fa ilta ia al fa la vela ela wa tu la email te mali ile tau i sa wa defend ia ona o tu ua inga na whai e i leo lea, sa iei mō, sa leo mō, ua matua te lea whai ngau ia malonai. E pe langa na e te tauana mana tu natu le iei ale tātou o tunu, i mea i ole o a fwoi o whamatalanga so ona whai, whamatalanga so ona whai, a wau isi le whai, ia alela laku mai tu o a fwoi o fake pages, so ina, kilo ho ia ile ho le social media la to e te taua ona file fa mtala pasao o le beta una tona fai e pe se manatu le na ia ai no uma to le foi ile foi vai ngol tanto mtau malo ia te taltonu wa fisa na inu ia le ai o le meana e tu langa lava le o tau no ia atanoa ia tu langa lava na le fo ua ia i tātou nei fo i vai tau atanoa ia me si ia mal tau fa fitai na ua ma ua le fisosoani ma le moli mau malo sia na fo i tamali e le se mea fa pena na tupu ia e pe fo i o le mea fo i da mātou ia i nei me se fo i tātou po kalame nei la wa fionga atanoa fo i le fionga ta pau fa sina ia to le fo ma lo tangata ia ua makua fei ma sa tātou nunga upenga te whailangi ia ma ne foi sa no nga inu te so so ane tu foi de tu langa lea tatanoa ile tu langa lea o lea o umana na yese se aso na o ula sa o tu tu finale nei Australia nei Sydney Australia ia ile mus pepale o le sama post a show ia posi so foi ia na le tan po au kus tu no watan po ta lo so isa so so ne e tu sit nei awala tu ni news nei te tono o Sydney Australia e awala tu nei finale o New Zealand il mus pepale fa sala wa tu le mus pepale sa mo awala sa ma ya fa matalanga finale ya mo tango mo mori o ya matulanga finale masani ai pe o tala fino o te fa tu tala nei Sydney Australia on me lawa tu se ta si o tamari na sau mana pepa o ka se mafia ia whamatala lea te au, ia o longa kua inga o se kasi foi o kamari, ma whamatala mai ama mea, ia ngau sau whaine lea ia ma o whai atu e vai oe, e le mawhaina whai se tūlanga me whapena. O se mea o te tusia po se mea o te mea, e toe mō lia ia, o au lea e lea te whai atala. Nongo winga la, e te tauana o malamlama ia sa o le lei mea ia lai mana o aven muspepa. Ia te whamea, e sa o oma. O fat au ki kina kuna i le pepa ola ma fia no minga a ko le lua vai so le file interview ku le au le pepa e longa ele a ko se ku la mis pepa va ko kala fo skalia no fa manu le siuso pat vai ma ne ya no o sa o le pule le mis pepa ele ma fai na o fai se me tu ele ngo to le fo e lunga ne ma fai ai sia ia le wa tano tonua tatanua e umanga suar kangakar le ongar kala ko e su mar kangakar nga fail li poki o la le fail li poki le na no va marulu ye ila wati tilo ye nate e no e dua mai aso que le fenga renga o que su el awal pai pai o mau ki no ia sa ia la fale ia ngau fai akule ai e le ma fai o so ngau fai se me fa pena ne o fale dunga tato pokalame le foi e su mai foi le pitalaina ya mulio o tatal noa e le ma fai ona o fai se mea wa a fai na mulio e a fai na foi ma telefo e fa pena foi le sunga ya Isaia na so mai foi le pitalaina foi ya namla ulu Isaia sa mata tan no foi sa mua na o mauti noa ia i umma lava pine fa mau o mea la ia tau talai ma la fitalai lunga ea e fa pena mi pokolan ele ma fai na utali inga tangata e sau e fale anga sesi
ai le ai se me tua ia ina na whamatalanga. Ia, o lea la mua nei i le mea lea, a whai la, a whai whamsinonga, a malo ia na fui toa tele. Nonga winga, mkwa ke lea whai ngā o le susunga ia pai pai. Pai tele po ele sua fosi ta mari lea. Ia a whai ngā kuloa mara sōsi lea ngā whaunganga e le ri lea, nonga winga la whai ngā kuloa mara pokalame lea. Ia ma whai ngā koe mara kangaka lea ngā whai fisiri. Ia o mena, o mea whamsinonga a se tala whata i tai a tatnoa. Levo leo te vai i fina i se tasi fu o poka la me. O lana mea le fai aso uma, o le whaaleanga o tole fua. Ma faita la e fina le sao e se. Ia ma tai faita la wha atupu, ma tau mai tole fua i le ngoa, ia ma fina mea uma na. Ia le leo wo fea tu atatanua. Ia e lei ele tu la fono, e tu wai lava, ai fai mai. Ale mele le ipo kalame ia, o le muri mau lungo penga te whailangi. Ioi, e rea ma se mea whape o misi. O le lau o nofo ma o mafau fau. Ia, walava. O le tele o le whaleanga o whinalo telefua. Ia, e whape ma le keisi lea na fuitoa, tele le na ta ua nen. Ua whaia inga i le pāloka. Onga o le whaleanga ngā ia. Ai le e sui a koe leo. Ai sola. Le lau tawa ai fuina le i se tasi fu ta mali na whaleanga ina ia se tasi fu o so fuina le nei. O le fu ia ua moria fu ia e le mo mala se unga. A le tali le pokalame pe msalo peto mo me se unga. I lunga le melia o fai o whamatalanga fatu. Whamatalanga fuina le fatu, whaaleanga se tangata. Ale me sili na o fia ai. Langa leta o tau portus pa ia. Amu ia le tu hai fuina. Ioi, leta oto ia upo le fina le Yesu tono tus pa ia. O le tu langa na iai, a sili na leanga. O le tua ia se tangata lotu. Se tangata e mafuta i le lotu. Ia, a mafuta i le tuatulanga, a alu faini me whapenei. Moto ale loa polako ngā keisiano i eilo keisiano. Lela te whaiat nei, te me tau tala i tole whio soi mai tangata whapena. Tangata fuina le eile mea lo le whaaleanga. Aisea, langa o lewa o latu tole fua e whamatala atu. O tūlanga tonu ana le ena futu i toa lea tana noi einu u. O le tūlanga, ia u whawhitaine tamari i le urusai. I se temi umi na ia urusai, ia le ftua ho o mai al whaso longa on whamisinonga. Le ftua ho o mai nuna temi, ia. Samoa, tatou whalongolongo le unga mo tangata, a pio, a peifra tala foi nena whai lena le mea lava nai to eto ai le koko na pota, koe foi le koko ai le na longo minga, o le mea na le whai nei tangata, na le eko, ia, pate tali, e o furi teimi e latu i whai o le eko la, e pala au mai le tua, na le pau ana me le whai, na le eko, ia uma o na liwe, ia ua vea ma finale ma tu dou whafonga anga le tu no, ia o vea foi ma mea tua alo, ia anu foi, e fia me whanga, ko whanga au ta ele o mama, e koe alu a ko lo panga, e whapena tangata, e a makara po kalame o kakalo le kua, ai umaifu, wa whaleanga ko le fua, ia umaringa, ia waku, koe foi mea tuai, dongo koe foi al pusi ono puainga, pe o le matua mananganga na o whamatala ina, o le mea na le tupu i teimi nei o le whaaleanga. O le whaaleanga. Le whai mau te whaaleanga ni maro, o te le whaaleanga ni maro a tatanoa. O le tatanoa i mata upu. Tatanoa i mata upu e whamamna ma le vā o tula epa. Ma le vā o tula epa ma le tamaitai parimia. Ma le vā o tula epa ma le vā ang whai o le whasa. Li e te tau whai whamanamnama. I se tau tō nunga ato le fua ia. A watu le whitaui. Peina o nā le mafua mai le mo meo tala ia vea. Ia, o leo te e maua e whalele moe mai tau. Ia, o lato whai mai tau i te o se tangata whaleanga. Ia, alai nunga le video mea umana tau tala ia a tatanoa. Ia, e se whaleanga, e se whamanama. A leo tato vai isi video le whaleanga meo tole fua. Ia, ili hei ema se meo maa i lo fatu lo wanganga. Tasala o tala whai se o whanau man matuainga. Awan popoli, ta tie pia. Ia, ua fui li whanongolongo fui i nā mea. Ioi, ia ua tawa ai atu, wangase. Ioi,
e whetau i whana ngase, ai tā o toro tū la whono. Ia pe, whaia se ngase, a umalonga ngase, ona tā o toro tū la whono. O le mea lele i mātou nei ia whena lea atatanoa o Australia. O le mamafa i o tū la whono i nei Australia. I lo whaleanga inga sesi, o lo whaleanga inga o se ingo sesi. E tasi ala pesiri e whemai, o le ara whianga, o lea. Ia, le ala tātou te noa nei, ia, e lapa tai fwoi a tātou, me si ala tangata le na whai mai whai whamatalanga ia te o nafi. Ia lai whamamo uma lava, e ia tu la whono mea uma. A tata noa, o te whawhetai atu ni nei whai pule. Ia, po nei fwoi, i le talenga ia na fwoi tō tele, whawhetai lava marore un sai. Marore un sai. Ia, o le talenga a Yesu, o un sai. Ua, ia ia teimi whawhiawhia i nei fwoi oi, ia male ainga, wa whaina siau whanau ma siau ainga, ona o tala tau whaaleanga, ma tala le whawaea, ia e meisi atu langa o tau tamaitai, ia lea na whairisunga e papai tele, ia tu ulu mo le whamisinonga, nalo i elangi o tono le atua, ia e se met fisau no le lau atu mato ko meni anu matu masenga? Sau no e tole po? Ia le, ia whai mai e lea. Le sunga ia sianava tole fua, e moni lava le whetalai ngā Yesu, e iloa lava le la au i ona fua, e le mawhai e le la au leanga, ono fua maini fua le lei, a leanga lava e le aa, o le la au, e leanga fo i ona fua e maua mai ai. Daro whafunga ia ia ainu? Mana ia, e sa o le. Ia, le sananga ia, o le sunga ia sapelu mai, pe ia o le kala papastui, o masofa le whaawai, ma ua le koe iai sa mua i mea masangi, o le pio a sa maka ai o le pio ngā o le a o fo iai kākou, longo minga, pio mai la makanga, pio mai a e o marikimingi, e fiu koe whaasao, sao a sao ngā papastui na whai, whaasao le ua mea manua me vela, ia sa kauanga whaasao mai na makanga, ia whao lawe la, e mamuso e whaasao, ia wala, ia kako pio ia. Revelation 14, good morning to le fua manu at the noa manuia tat pokalami. Ia fa mai lo leo te. Ia o le solmona to le fua o au o te e whakasa ai e ofo lava le tō wha ma le pulenga le whatanga inga le pokalami nei a le TV a le e whakasa e whaafia isi ai whaati ngā loto ai isi. O lo tala le sa whai atu e anu. O malama e ale TV dea, o le toa tele o minstasa iai le HRPP, ma whai pule o le HRPP o e whakasa. A lea lava te ai atu, pe ia wholina mai o le matua asua ma lie lava le tūlanga le nei. O lea la te nofo mafofau, e tutusa leila o mafofau, man mafofau le sunga ia sona mona. Ia, whai mai miti Edwards, HRPP for life. Mo i miti, aso vale whalavau, ata mai pea ai fia le li, ata mai pe a e fia le li, a ainu, marolo sa e God bless, lo ngalo mo nunga ponta ainu ule ata. Yo, o ka ua finale ata tanua. Le kama whai aku le ponta le whai mai o ka ua whaua o ainu, e mai ata, ia le nei. Ia, whamanuai i ka place me le fua mai, ia, Mesa Stadium Samoa, whamai Revelation 14, mano lava le usai to le fua, mano fu loto mawalalo, whaftai aso vale whalavau, o taimi o le tātou fuli e tali, e ia whao laulang nei, o loo o tātou soi fua maolai, ia ainu, ia whaftai tangata, tātou te loa lea, o loo tele le aonga o tātou pokalame, tele le aonga o tātou pokalame mo i tātou, bi ia le li, whaftai lava so vale, ia vi tō lio sangato, tā sawa le sko meni ale, le sunga ia vi tō lio sangato, ma alo lava le ngalue, ia te o lua to le fua whapea for tau sala, mei se lawa tātou ma alo atatanoa, ma na ia pokalame manuia, o tō whaiwani ne yaso, ia o whamanuai, ia o sili musa lava i le li i lea e whenga renga i le TV e le whakasa lea e wa alua mai lava ma le mistau whatuanga le tama whai e whai
ma whaaluma tangata ai mese o le HRPP ma le taitesili. Ia, nā wo o mai eile sa nuanga atatanoa whapopo tato pokalame. Ia tato tu pēnu mo le tulafono. Wa tato te loa lava. Ia e poto lava le tautai. Ai ale te mese se ai. Ia whapena. Ia le tato te loa ma lava ele ai ama sa o tala whai ai. Ai sea ona te whaaloalo ona o le sui whaasalau. Ia a whai lava o sau tulafono o le mea tauna iai. Ia ta oto lava tulafono le angtono pe masani upo le tnu. Ilo fotua manu. Ia awa tātou te tali tonu i nā mista tau whaataitai. Na o mea tau whaaleanga lava lātou te whaia. Moni lei telesia. Wai waa. Fu ai waa. Tālo whae. I isi nā tama masiona a hinga. Ia ua their rights. Ia pe lava o le tuina atu ia Dr. T.M. Avele Court. Ia awane toi whaia. Ni tala le sao. Sola lava le amianga ai tuli loina lava. Ento ko meni ai nu. Ia, ma lo whaafitai i o miti de whapea mai e alana. Saunoanga ia miti wili. O te ofo i whaiwheau e whakasa sa tauntu i laro po kalame tapuala. E le mawai se whearofani na o tangata. Ai na o le whea inga. Ia. Mai fo i e le saunoanga po Nancy Paul. E fiu e toi whaasa o le lainga. Ua kelele pi onga ua pi o iai. Onga ua soli tu la fono. Ia ma soli fo i malwhawai. Ia ma na e fin ngalo leo Nancy. Mana tua i loa lea lau fionga le ata noa le savali lea o whakaika i lenga ukala moa moai. Ma ngai a le lasi o le leo o le whaia onga. About turn, about turn. Wa whai wa liliu ngai kamaiki, liliu. O so mai march. Ia awa ho loa leo savali ngai kamaiki. Ki kiro ku ia whea o le ao o na wā ia le sababadia ka mai ki le awara kere ala e wa e ka awai. Wa ngalo lan whea o ngal me koe wha adiliu mai ei ka mai ki. Whai nei o me whea o nga. Stop! Walk mai la ia. Ia. Ia la le po mi sa o le conversenga walk mai doa. Ia o le RGS to le fua ua whaamaroloe le atua tula e pa se i whaisa na marolonga e se i whailoa e le au whai mea pio ia wa leva o na safu whai i le palimene. Whameilea lea o sisi atu ko mene RGS ia o le nā minsta ia le tinu. Ia e kalangoa mai lava e pei lava ia o se tangaka whine li kamikiki. Pese kuna whapenga e le se tangata tauoloa. E ka kauanga e loan miska. Ia kau kala le lei e whina le se heo le. E le whapea la miska e whina le i leo langa nei. Le awanoa le lei leo tuu mai e dato whainga malo. Ia kalangoa whalei whaaloalo fo ina i tamā mātua ua lewa na whawhai mai tato malo. Ia peo le whautuanga nā mai a RJS. Aso wale whalawau ia whamalu. Revelation 14 to le fua to tele tangata tonu i misinformation e sau in the media fast. E whanu no tele ai le loto. Ia peo le tūlanga nā o tele lava mea. Ia tam whai a tātou. Ia mahne i whuto tio whanongolongo ai. Uma foi to faron longo então mas ele li poti mai foi no tato pokalame ia e vai to foi sempre nato tato pokalame ia mau ni tu se do mala mala mai finali nu ao ana nafia atatano e fai so manatu ana nafi na fai se tata noanga an maftanga an vainga le o sapora o le fast e winga le tusi foi na le lena lawina to tato pokalame finali ia tanu vai o le mena na o whanongolongo tu mai whina le tatano mai fo inisi e tau whamatala mai o whati na te lo le nganga na o le mena le o loa pune ia pe fōringa mai o lea mo mai e whamatala mai ia tūlanga fo i o tusi o le whapelesa i ele te fono ma lako vang uma ma sau ai la ma whaupunga whina le whapea ia ai o le afino la uli wo leva na te utupe
O le mele ana o fesili e tuai fina le a te tanoa i lau fionga. Po le asi fina ngalo lo fionga le tusitala. Te nofo hau mau whanoa noa. O le Italia mai a le tusi ale. A nei a fina le tu fine. A le ea ua defense mai e tangata nei. A ele o lātou na tusi atu. Ele tusi. Na tusi o le mea mua lava e fia whamanino. Po le asa tali mai. O le nganga le tusi, fia maua se tali mai I mea na lato lau atu. Ia, o le nganga le tusi. Ai leo o tawai atu nei. Ia, ua tali minta ngata ili e matua le tusi. Le wa tala noa mai lato. A le nganga na o le whaasalau. A matu I a mai se tali. Ia, a whai lato tali lea, ai tali mai le tamaita I pale mia na watu le tusi e se foi sona tali. E se foi ma mea ie. O le mea sa o ia. I ta tau lava na ono sai. Se io o le te mea tali mai ia. Io e. E le wha pia o la tona watu le tusi. Tai pia tu langa na ata tanoa ta te nofo mata mafofau. Po le lei e mafofau ne tangata pere ai. La so fina ngalo e lau fionga tusi tala. Ma no whaftaia tole po ile vaenga lea. Awai e a fo e nai sa o le lea le taunanga lau fio. Nai a. I le aia se me o le atali mai e fua. Ia se si atangata. Se vanga na aia le fio ngā fia mele na ave i le tusi. O le teitai le na o le vaenga. O le teitai o le o le vaenga. Wa o le fio ngā ia fia me. I lana kape meka. Mataitai o le latou vaenga. Le mese le afo I le teitai fono. Ia o le sui teitai fono le latou vaenga. Fai mai se tali jo tonu o le mataupu lea. Lea o tusi mai ia le teu tupe. Le o tusi mai ia le teu tupe. I hope ala ia uia. Wa le manatua foi. Le awa sai. Sai ai le tūlanga hoi le. Wa uma o na tāpāina le tamaita I teu tupe. E wha maa vai mai lona tofinga. O te le o bauti noa lai le teimile nei. Pe o iai pea. Ia le tamaita I fo I le tamaita I teu tupe le na whaia le tusi. I tutonu o le mafutanga la lea fo ia supporters o le vaenga whaupu whai. A le whatuatua I le tua o Samoatas. O le mea la, ua tali e le fionga I fo ia, le fionga fia me. A wa o le fionga fia me le, mai e le tusi kopia ia I fo ia, kopia ia olo, kopia ia fo ia le atinu. Kopi fo ia e fionga ia. Ana rosa molio. Ia, ma ana rosa molio. O le mea la, le fia malama ia. Pero pela pe o ye ni ke we isa mana tu foi le fa inga longa le wa wesi o le me wa fa ma vai pele ai wa le na pa ina ele vai ngale a o lo manino ale tu sila to pe ona fai te winga lunga ta to por kalami o lo manino ia I fa se a foi ma tu na lunga o le tamai ta ile e ona ia le ona le tusi le tamaitai le o le teu tupu. Mai o le mele o lo fia mau e. Wai fōringa mai. E tala whaasolitura fono le tupe. Le anga kape o au le teu tupe. E tatau alanga iai lo wingo e tonu le teu tupe le whai e teu ngā tupe. E whawhela na tala. Whawhela na tala whaasolitura fono ma e se le tupe. O lea e nofo ia le teu tupe. Peo o mea na foi le leo lea e a foi fia pesiri. Ia mai te taua na wha amala malama wha amai o I o le fionga ile a foi ile tamaita I palmia. Ia tūlanga uma ia pei ona tusi atuai. Ia le teu tupe o le a foi o le mafutanga le fasti I fea foi. Ia po I Ioi. Ai pe ole tūlanga le la.
e whai la o le tala, tuli tula fono le tupe. A o le toi o atu la leo i la tau le na tala le tupe whai ai. Ia wa tau rona e wha mawai. Na tau na e toli tula fono ai oku kwa ka par wha mawai ngā ngika. Pe o mea na le o matuale o tala whia ngai le a po i le temi le nei. Ia i fo le wha upunga le ana wha mai ele ia ma se wha ua le na vaenga ia i mea fo i e tau i le a fo i le mea i e tau pating no i tangata whai ngā ruenga o sua ngā tupe le whās ne ai i se se le manati ona ole e mafua ona tala noa i le vaenga lea ona o le ua tū mālo mai nei tangata ia le ua tū mai nei tangata ia but o le mea lea e tuli atu o le accountability ma le transparency o le whai ngā mālo le whās o le mafua anga le na e le anga e pea ona e sau noto le fua o le whai ngā mālo le whās e le na au mo tangata e lango ina i le whās le ai o le atunu ua atoa e au pia ai tangata o le vaenga wha upu whai le HRPP o le tautua sa o isi tangata ia atoa i ma le ako i ma le whās e ta tau a lao na tali mai e fa fe feo na faia le tūlanga o le tala fa soli tūla fono o le nei tupe tele o le nei tupe tele ai lafo mai nei Samoa lafo mai nei Samoa i le ngō le tangata e tō tas ai fe ta i le leia ma le vaenga le na mai el tupe ai ta i le leia tangata le na lafo mai el tupe mai la tō le na na talal tupe i New Zealand o fesilita ua te tele ana leo lo tula i mai i le afo i le mata upu le nei o me silina o le wa tulanga na pa wan mele e fai atu ai nei e le ai o le utu malo mai le vaenga le sai il fas e ta taula o ma transparent e tau foi la ona accountable i mea uma uma temi o le afo i o le maftanga le fas temi le nei o le maftanga le malo le ua iei e te tau ona tali so se whapitau wa mena le te lei foi tala tangata e te tau tali mana onga o tangata o le atunu ai le whape tali ana o whina ngalo i whina ngalo le laulango lango ale fas e le whape nao na whaia te whai ngā malo ia o sa ula na tu e tole a fōi de vaenga le peo nei sauno malo le sauno e lo whiunga ata noa e o le a fōi e tusi mai ia piwiva i lungo le apio fōlinga e le imanino le talia le atinu Wayne yesterday o ingo angangafi i le mātou mata upu lea e fesili atu ai asiata pena ia maua le tupe lea pena ia maua le tupe lea ai whai mai le tali a Wayne e le ai ha ia whapea mai loa lea o Wayne siua na o atu a wā e ova ma le milionga tupe sa avatu i le nā taimi. Ia o le tālana nā a te tupe le a le fast le ana wha interview i le tio asiata nā. Ia ai wha mele whina ngā lo wha avara sa o tonga. E sanga pepelo ma whata amilo le tusia vera a ua le au mai loa se tāla o le afu sino o le atunu endless story ia sa o le ia wha avai. O le tūlanga nā o le aunga o le wha moe a finale. Dewa e saunua tonu a ia a tata noa. O le malo lei nei. Ia e ka ua le fast. Al malo. O le malo tātou. Nongo winga la e te tau ana tani mai. O le mele whai mai ei a tō telo le mamalu le tunu. A Maili City wha maoni ai. A Maili City wan mea tonu ana o le whai o le mea tonu. Ia ma wha manino le lei a tanoa. Whai le mea tonu ma wha manino le lei. Ia o le manatu na le nei. Ia naua tani mai. Ma neia ia whina le whai se tala tupe a mai. Wa le mea maninoa e whai mai nisi a la fonga mo ta whanonongo whapea mai. E le skofi au, o tupe ana ia. E le skofi au. Sila o tau i le upulea, e le se tofi au.
lea te manao e whaapea le la ngona lea atanua. O tangata umala i tu tono le whainga malo o le fast. E fia i loa pe fia se maa au na watu e lato ainga. Tau wala tu ia te lato. Lato te fia i loa pe fia. E whape nafu i tangata ia na lafo se leni. E tau wala tu lato siva. Ia po se tupe ina lato whai pule. O le tūlanga na, ia e, o lea lai a leo au te tele la, ia e so na tūla fua ia fina lea saunoanga. A lea manua ai le toa tele o tangata, ia o me tangata tōna le fast. A lea manua ai, e le whapena se tangata e tūla i mai, e whaise tala ia nofu le lei e le fina ngalo lea tunu. Ia e, wa o le po'u lea, e mafua ma le tupe lea, ia o i raro sa o le saunoanga sia nafa, e le fua mai se la au leanga ni fua le lei. E le fua mai. Longo winga. Whai e leanga tangata nei. E fua mai a mea leanga. E o e whamatalanga. Lea lau ta wawai ati nei mau nei. O le tusi. Nei le itali ina mai. Ma o le tusi fo ina e whamasino ina hai tātou le tusi a lea. O lea o te talitonu. O lea wa tele whamatalanga wa ave nai le tamaita i ona tusi. Ai leo la tau na tusi e tuan tamaita. Na tusi e tui oi i le mea e tali mai le tusi. Le hale whenga tali mai e le mawhaina o talia le tusi lea ono tūlanga o lea, malea. Ala wai e le upu. Wa sauri tali e le mawhaina o talia. Ia tu atu i nai le tau mawhtanga. Whai talia o tau po le ali. Tusi e whanu mawhtanga. Ia koe kanga whele koe kusi mawhtanga. O le mera lewa tupu ne. Wa mai le mawhtanga. Pei fōringa mai wa mai mafutanga. E mai, e fufi le mele o tupu. E fufi la le mele o tupu. O le wa mai la tau tali mai, whamani mole. E le o tōna watu le tusi. Ia e, le o tō mai nei tau le hanga ina ia le awhina. Ai leo le mafutanga atoa, na o nei tangata. Ia o whapunga whai mai o le ako kua. Ia o le tala lava na e tau ufi ai le. Ia a le winga na la whamtalanga. O le mele e watu e so manatu. E leo tali mai le tusi. A leo mai ia whanau whapeo kai fōa. Leo mai nā tau ia whai whamatalanga e whinali o. Ia o lesi whinā case. O lesi whinā case e ese mali case lea. Lea laua mai nā tau e tamu whai tamu whai whinali whaini tala e whinali e whaamamla mai le lātou tai tununga. Ia lau whaafonga le tununga. Ia leo tu atu le tununga po lasi lātou mawhawhaunga iai. A pokalame ai ana moto sa movi ingo le tua e le o talia le tusi. Ioi, e whaatani pēnā tātou se i tali tusi. Ia e whekaria kangaka ia pua e fia karikusi, anu ia karikusi. A le kangaka ninga kusi e kusi. Ia tangata na e fia mai ei le mamaru le atunu. E fia whaarungongo tuai, ma fia mai se pāu mai sia mata upu. Ia, mena lea, o toi la ngā whanei mata upu. O na pi fōringa mai. O le a ngā ina tamaita i aunga le tusi. Ia e li tusi atu ia lātou. O le vea fuafuanga le whai misa atanoa. Ia, ma lo le on sa ila wa fionga le ata noa te sa. Tun fo ia o fo i taimi ua. Mai ai fo i tātou po kalame. Ia e batu lea manoa. La wa fionga le ata noa te sa. Pe i lisi mea i te fia sau noa. Ia, maua lea manoa. Ia, ma tātou tau maa vai fo i mo nei taimi ata noa. Papai lava anu ul nei tai au. Ia le ai wa mai atu fo ia u ile nei tai au tu sai mal tato por kalame. Ia be fo nei tu la ia o te fa maru lua tu fo i se tala fo i wale tau tamali i le fa fonga ia la fo nu le na ai le fa mo ma ulunga ia nino ati dia mata upu ia tato te tala no ai fo i ia ile nei tai au i lunga le tato por kalame. Ia ai fa pena na lo fangia le tua le tato anga ia tu le fa i unga o le nei va yaso ia i le tato malanga fa le va yaso ile ngata i o tato tama tina matatua o le lo lo tato tunu i sose tu li manu o le nei la rangi ato ai foi ma Australia ma New Zealand ma America ia alo fangia le tua le nei foi fa i unga le va yaso ia fa pena o na manuia la o fionga tole fo ia male sunga fo ia ai u le nei fo i tai au ia fa malo fa tai mo le tato por kala me le nei tai au
ia lo fangia fo ia le tua le fai unga tua le nei va ia so ia ai taloa i o le fa penao na fo ai pe le tua le manuia i lo tanto o tunu i so se vai panoa ia ona fa pena le ona tanto anga i fo i le society le fai unga le nei va ia so po le amatanga ia lo fangia e le tua ia ai ia fa penao na lo fa mai le tua pule te tele fo ai pe le mau le tanto o tunu ia fo ai pe le a maulunga o le soifua maloloina ia e le ngata o tātou le au mātutua foi o tātou mātutua ma le rolo o le tātou tino lau fionga to le fo ma lau sunga o ma le sunga ia mai pa fetai tele lava mo le nei tai au ia tātou feiloa i le fiafio le sao lo mua ia ai i le tātou potwe tātou klame lava le nei ma le fo mai sa moa ma usatalia i le aso le aso lua, le aso lulu, ma le aso tofi, o le vai aso olo mua ia ai ia manuia lava, ia fuafuanga uma o le nei aso, ma le whaai unga o le vai aso le a tātou la sia nei foi, ia papenao na manuia le tātou o tino, ia ai whaasoifuia i le nei po i tae au, po whaftai. Ia, malo sa noa ata noa, ia te loa le a tātou alfa pena, manuia fo i le nei aso i lau fionga le ata noa, whapea fo i whalitua ma le ai ngali, tātou toi wheloa i tātou pokalame le asa, ia ai whaasoifua ia mo nei taimi ata noa. Ia, whaasoifua ia. Soifua ia, telefoa, ule a manoa i te whaatai e toi fo i tō autistusi, whaewina fo i leo tātou pokalame pe ona masani ai. Ia, le nganga whaatai la fo i matu na senga, ia o le lewa wa fina le wa tuatua o penga mai le fina ngalo o rufipo si a moa pe lua, ia whaatai lava ia te oe le tama, ia i nei tonu lava sa o ele upu ale toe ina. Oe lea na tala ina le tupe, e te tū mai loa i sa moa, loka lo oe, whai ak mai fwoi. Nango minga la, lea la mua toe, le saunoanga le na saunoa mai ei la uli, te tū e atu loi sa moa, loka loa, ia pe fia ngai matu la fono. Ia le lau whamanatu mai tu ina mātu tua tātu pukalan, whakatailu whapō, ia o e tonu lava le sa oli upo to ina. Ia o e lea na tala ina tupe, e te tū mai loa i Samoa, loka lo oe, i longo vinga. Ia pe oli mienda e auane e whauwhau, mua na whauwhau ana manu, ia na to e tau lava si to ina lana lava la au, ia o nei mawhauwhauana mātu wasenga, ia whatalofa atu i sunga ia Pe Joseph, oi malo lava manusina, ia te taritonu lo manuia lepea oe le uso, malo lava whai loa mai, ia whai mai ia Pe ne tai au, ia lo whapenana i oe Polani, masalo po Polani ale iai, whatau talofa atu to le fuai no u, ata noa pa anga tātou pokalame, mamoli atu o mātou nganga whawhtai a inga, o tātou pokalame i tau te talo whai pea, manuia ai le mātou ia malenau langi atoa o mātou nanofu ai nei lea mau ia o tūlanga lava o wafu ele pui o le file mua lau langi ia whapena foi lau sunga mansina Pe Joseph pe whaasua whaina le tātou pokalame ia o whaiwalo filima na lo whatele atu fwa i pāanga a fina leo nai uso ma tu whawhine sa mo tu whatasi ia whatasi lava le tua mo tau mantua atu o tau i te taloa ta mā matina mātua au nei ngalo tātou tapu ia uso ma tu whawhine whatasi ma pāanga o le tātou pokalame lo whapenana ia tunu ese ia amole tu langa lava le fine mula o langi awane tupu se taua ia a fia lau langi atoa tauan taulu ia tu mosi le leia le vā o ia tunu te tele tua lua tuale whalava au whaasoifua ia te o tau a fionga whapea foi ia Paula Banks mo le alo whaanga mo oe Pe Joseph talo atu pea mo oe talo whaia oe manuia o whaiva aso wale whalava au praise the Lord brother Pe Joseph alo tele mo oe ia Pe Joseph ia sorry ua behind the tele mātou i nei ia au te Paula Bird maua le manoa le nei a le ai whailoa mai o le lava e te soifua ia tautua nafa meinu a pālo le pomu i oso lo tāwale ia le aso ma le taimi o loo wala au tono tuai ia le matawasenga na Revelation 14 whaftai tele moto vi inga ia aso wale whalawa au Joseph e iai le lii i tātou mā ia le tūlanga na pio na saunua mai ia le sunga ia lofipo ia le tūlanga na iai ia
talafo faamatalaga ia e moe fole ate te ia ua toe faapena toe ukia e latou i tulafono ia faimai ia finale ia taua vai taufua faimai sa mea ua uma ona teuteu faaloto e fale ae ala ona teuteu ona ua iai le mea ua faaletonu o lona uiga e faamaonia tele le faaletonu o si tupe lea e pei ona tāua ae leʻi uma atu na faamatalaga ma loo manoa inuu e toe faapopo atoa se tulaga lea o le tulaga le iai nei finale ia tatou tatalo mo nai iuso ma tufafine foi ia ua faagau le malie ona o le tulaga o lelē faamalamalamaina o seleni foi ia saʻo le upu e lagona lava itino o le faanoanoa tupu maisi mei o tateloga le faanoanoa e tupu i o e tupu foi uma e vaega uma ia tulaga na ia tatou faatatali atou na ese taimi e tali mai ai ia le tamaʻitaʻi palemia ma le latou faiga malo ia le tusi pei ona o tatou talonaina o le tele lava o le o mai e tifene tusi ma mai e whaamatala mai ni o lātou lagona. O le tele fuina o le tatanoa to le mauta Samoa viinga le tua langa o le awhaina fua le tamaita ionga le tusi. Ia te otou, ai le otou na tusi e tori tusi. Ai eise me to tele mali e ia o le sivina isu e ese mai le tu langa le nei. Pasa sa o whainga o tātou mata upu. Tatanoa e mata upu. O e whasiri po a wheta ni me tusi. Ia tulaga na iniu faafetaitele la momoloa a ia fosi upo telefone tatou vasenga ia e tasi le tatou sui le ua ave le vaaloa ona ua le savali foi luga o tulaga foʻi aloaia pena iai a tatou uma lava ia lo faamauina u komeni luga nei e mauro taimi e sau faitau mai ata ai ia komeni le tatou vasenga faafetaitele lava malo saunoa telefone ia faafetai foʻi mafuta mai faavaesaʻolotoga ia faapea foʻi tui o le maunga, tui o le maunga a whamasanga, tai lava le tusi mai, a o ia to a, ia whapea fo i vita mana ia, lofi tūlona, ia whaftai lava le tusi mai maunga wā welese, moana nuu, o malo silo whaianga, tu mama samu, ia whaftai lava le tusi mai, a te o tō lea whapea fo ia, Josia le au, ia whaftai Nancy, Paul, Vita, ia whaatai lava ia o tō uma. Pea fo ile uso ia masei, ia whaatai lava tusi mai, a lo whatele atu masei. Ia manu olo, ia tai fo ilau whaasoa matango fie te lo taimi, Nancy Paul. Tai lava ia te o tō uma lava, ile mwhaina lau tō suafa. Ia ai whaatai tele le tusi mai lunga o penga i lunga o tatou apio fōninga. Ile anganga whaaloalo, whaamanuia fo ile atua, fe au manga luenga o le nei aso. Ia le mamalo le atunu e o lo mafuta mai tono whaliwhai ngā luenga, lo whangia le atua pui o tau mai whainga tāle ngā luenga, ma ua fo i se aso fia ma se aso saunga le mu, ia whapea fo i e o lo whaasauni mo ngā luenga le nei tae au, ma le nei aso awa uli po le pōfoi, ia lo whangia le atua ma wale mahalosi, tapua inga mātua i lawa mamaota le au sina, ia ma ua le fia ma i le atua tele le ata, telefone nal malo soltino ia mano fo ile soifua manuia nei fo itai au Felice Mose pe o toa mafuta mai lunga tatou api me se nai whanau ia o onga marutia ile alofa o le atua tatou toi wheiloa ile aso to na i tatou pokalame ile fitu le tae au pe apule alofa le atua mori atia ilo soifua maso matou wola mantua tatou tau vanga solo le eseta e whaamuta nei ile asasa muli muli o le masina nei tatou tau wanga solo, tasi tatou solo leo tau no mai Samoa, ia o le autu o solo, Yesu lau pele, ia vai, i le whapeanga o lo kusianga i lau pele, ke i lua whai au wha upunga mapue, ia e ke le mga o wha mapue, lea lo fo Yesu o le pele ia tatou, ia ale tatou a foi. O kalame na mo nei aso ia whaftai fo'i siniwe e pati puimata ia manuia nei aso ai whaasoi fo'a ia sa moa o atunu pele i le loto maleanganga ma le po kalame mo te sa moa vi ingo le atua i sini o Setalia.